mo bophelong go botsa partner ya gago gore monna modimo nke re tsamayerile go hlapa ene go bohlokwa gore kamora ye o tsebang gore ge o le motho o šetse o robaditše banna ba bantši ka go yona ene le legolo le ga o ne monna goba ga o dulele ke banna go bohlokwa gore mpeto o tloše o kreye o mongwe o bereke ka mora gago nke o leke gore go be le monna o mote ya robalang ka mo gore ge e le gore go ne le bothata ba thokolosi o tsebe gore o lebane le yona le monna o neng le yena and then ge le pheta ditaelo le diphete ka moka taba ya selopo malome ka kapa e bohlokwa thata ye o e bolelang ore monna o lala bošego a gona ba bangwe ge re ntse re gona re tswa ditete re di šia gona mo e kotsi go banna ba le ba tsenelang malapa a batho ka gore monna modimo a ka no tswa le selopo se a sepela le sona a ya kerekeng go ba ngakeng a fitla re banna nke le ntebeleleng gore mo ge ke sepetse ke šaetša ke mang then monno la ga ka kry ile gore wa šaetšwa wena monna o robalang godimo ga kobo tša monno o tlo ba le bothata bo bogolo gobane ge ba ya go bereka letšwa ba go go swara ka pela ka lebaka la tšhila e ya gago e leng mo selopong goba le tšhila ye ya gago e leng mo godimo ga dikobo so baswa ba swanetše ba tsebe gore dipapadi di gona mara go ne le dipapadi tše kotsi a re boleleng ka tabaši ya gore o monna o tšhentšha o mosadi o monna o tšhentšha o mosadi o monna o tšhentšha o mosadi go ne banna ba bangwe ba dula le basadi ba bereka gore basadi ba e be ba bona mara fela se swantšeng le tsebe ka morago ga gore o le monna o bereke mosadi go ne le bokotsi le gona moo ka lebaka la re nto ngwe le ngwe magagešo e na le ditlamorago mosadi go monyaka monyale o dule le yena ditlamorago ke gore lapa la lena le tlo wata badimo ba tlo le šireletša go swana le go ješa monna wa o leng ka gare ga lenyalo e le wena le yena o no senya nako ka lebaka la gore a kere monna wa go swana le owe badimo ba gabo lena ba tseba ntongwe le engwe ye e diragalang ka mo gare ga lerato la lena goba ka gare ga lenyalo la lena ge monna go tshwenya ka gare ga lenyalo o ka tswa wa ya go nyaka tseba gore o ntshwenya ka lebaka la gore go ne le ba ba nyakang gore ke a tlogane le yena goba o ntshwenya ka lebaka la gore mo gongwe monna o dira ka bomo goba o ntshwenya ka lebaka la gore go ne mokgekolo mo kgorong e leng gore mo gongwe ga a hlabišwa o a lla o nyaka go hlabišwa o senya manyalo goba mokgalabe fela go ka kry-a e le gore monna ga go ria dilo tšeo ka bomo a wa swanela go kitimela go ya go tšea seješo o re o tšhela ka gare ga dijo goba o tšee seješo o se beye sethong sa motho gore go ya go kopana le ola e be e le ge o re wa moješa goba o mmetha ka lekgobalo dilo tše di somagagešo di na le bokotsi bo bogolo kudu ka lebaka la gore di kgona go boa di tle di go batše le wena monna ga a tshwenya phetha taelo gore o sepele le yena le ye mo le thušwang gona gomme nto ba mmerekileng ka yona e tloge mo go yena mara go ka kry-a monna a ne le kgang go ne monno mongwe le kgona go ba le kgang kgante monno o tswa go jika ka ku a kry-a nyatsi e leng gore o ke mahlo a di bonao o mmethile ka gore nto ngwe le ngwe ye e bolelwang e go sekebe go ba le o e leng gore wa iamogela goba wa itšea so tabe bohlokwa ke ye ka gare ga lenyalo go na le ditaelo tša go šireletša lenyalo ntle le go ješana goba go bea ditaelo godimo ga setho sa motho ntho seo ga e nyakege e na le bokotsi bo bogolo ka lebaka la gore ke dilo tšela o kry-eng ka morago ga mengwaga ye e rileng o bone mosadi a thoma go experience mathata gore o kry-e le gore mola sethong o thoma go makatšega goba monna o no thoma go makatšega ke dilo tša go swana le tšeo ene matšatšing a bolekgono re gahlana le tšona o kry-e le gore mme wa modimo o no kry-a thomile go ba le monkgo o sa hlong o sa kgatla ene e se tokološi e le bothata bo bogolo ba dihlare tše e leng gore di ile di a fetša di tsentšha mo go yena a sa kwešiše gore di tsene ka mokgwa mohutamang kgante nto e tlile ka motho wa monna mo go yena le banna ba ga borena o no kry-a a thoma go ba le mokgwa wa go ruruga a sa kwešiše gore bothata ke kgante ntwe e tlile ka mokgwa wa motho wa mosadi e le ge a re o thekga lenyalo la gage so go thekga lenyalo go nyaka o ye go batho ba e leng gore ke ba bagolo ke kgale ba le ka gare ga bongaka ba tseba ka taba ya lenyalo gore lenyalo ge go tshwenye ge go na matshwenyego ka gare ga ona o swanetše o direng taelo e kgolo ya ge monna go nyetše ga go tshwenya magagešo kore ya mathomo bolela le yena ya bobedi le ka ba le dipoledišano and then ba kgona go dumelelana ka se ste
ka lebaka la gore re rata go bona malapa a gega. Go na le moleko mongwe malome ka kapa ba no kgona go bereka mosadi a lapa gore a no kry-a no tsamaya le mo a rata banna a ya kua e se gore o a titira e le lebaka la gore go fitlhile ba letsogo la boraro ba mmušo wa leswiswi ba nyaka go bona ba senya lapa le ka lebaka la gore mosadi o ba no montšha o no kry-a ya kua ka lebaka la gore banna ba bantšhi matšatšing a bolekgono re go ga boima ka gare ga malapa mola e le gore le sukiri le yona e fitlhilene e fitlha banna ba sa le ba bannyane mola baswa ba nyala ka pela o kry-a moso a nyetse ane 30 years sukiri e šetse e fitlhile ka gae mosadi a bona gore jale mo gona ke tlopala a thome ka go thuša monno gore no monno wa modimo a loke a be ga botse e be monna thoma ka go tswela ka ntle ga tswela ka ntle ba bona gore no monno o bereka ga botse mo gongwe monno ke lawyera mo gongwe monno ke engineer ba lebeletse gore okay ge re ka swara mosadi o re tlo kry-a tšhelete ka ena ba thoma ba ketima ba kua ba reka ditaelo tše e leng gore ba tseba gore ge ba hlapile ka tsona ge ba bolela le mosadi o tlo kwa ntongwe lengwe ge o le monna o bona seemo sa go swana le seo o ba le mogopolo wa lephefo mogopolo o e leng gore o a tseba gore ge ke ne mogopolo wa gore mosadi o gore a tla dule gae le nna ke tekemekamele ke be ga botse dilo tše dingwe magagesho ka gare ga manyalo le seke la tšhaba go tsebiša le go bitša ba gabo mosadi goba go bitša family meeting gore o tlo kgone o lokiša dilo gomme le emaemele lenyalo la lena mara ye ya dilopo bongwe e bolela malome ka kapa e ne le bokotsi gore o le monna o fela o robala mola o hona o etswa ditete furugu o tsamaya o bua ba go fa ona mosamelola ebile ba go fa bogobe ba go fiša le go gotse tšhelete ya gago ka moka e no felela ka lapeng le le teng o tsebe gore go ne le bothata so batho ba swanetse ba tsebe gore dilo tša go swana le tšene di nyaka gore nke ba di hlokomele ene le meratišo ye e leng gore baswa ba matšatši ya lekgono ba ietišitše pele kua pele e tlo bakela batho bothata nna moratišo a ke nao ene ebile a ke o nyake gore o be gona ka mola gae nna ke nyaka gore ge baratani ba elwa e le ba babedi ke le nyaka ka mokana ga lena ene ge o ka bona e le gore monna gago go mmitša gore o tlo o kry-e thušo o wa gana ke kgopela gore o ye ka kua gabo monna o yo kgopela mmage goba o yo kgopela malome ya ge goba bagadi age lebaka le legolo ke gore re tla be re thuša yena gobane banna ba bantšhi ba fahlilwe a ba tsebe gore ba fahlile keng ene gore ba tle ba loke ba be ga botse ba gopole malapa a bona le bana ba bona ke ge e le gore o mongwe o swanetse go ba emaemela gore go tle go be le bophelo bo bokaone ka gae moratišo o kotsi o kgona o ješa motho ntwela kua pele fetoge seješo e kokomoše motho dimpa o kry dimpa e letse kgolo ka mogare ga teng ya gage go no berekela go tlala metsi ya mantšhi ge di-doctor di re di a mo traina metsi a le o kry-e le gore a fokotšege a no emanyana ga nnyane mpa tše di no gola ka mo o lebetse gore nto e tlile le wena ge o thoma mmona mpa tše e ba tše kgolo o a tšhaba o a go nyaka ba dimpa tša ga botsana o tseba gore no bole mo ke tla re ge ke dutse ka kgona go kgotsofala ande ntongwe gape e leng gore e kotsi ka go ješa monna seješo ge se fitlha ka moteng solanka se sa tswe se a beela se thoma go ba le bana and then the mo se ba le bana go thoma go ba le bothata bo bogolo ba monna o tlo thoma o tshwenya ke mala ke ra thoma go tshwenya ke mokgwa o mogolo wa lehlatšo mara nto e palela ko go tswa ka mogare ga teng ya gage so seješo le seke la sekitimela lerato a le ka teng lerato ke mogopolo wa motho nkgopole nrate teng mmereko wa yona ke go šila so go tšea seješo o e fa motho gore mo ješe mo tšhelele o bakela motho bothata gobane go batša tše dingwe tša di-organs tša gage ka lebaka la gore nto o išang ka gare ga teng a o tsebe gore ge e ya go fitlha ka kua gare ga teng ya gage e ya go dula ka morago ga mengwage meraro goba e mene go diragala eng ka monna o taba ya gore o kry-e le tšea dilo magagešo le di bea mo sethong sa motho a se yona kua pele dilo tše ge di fetša go dula di aga ka mogare di thoma go fetola setho sa motho di dira ka mokgwa tsona di nyakang gopola gore sehlare mo se beyang gona o a se zwala ka morago ga nako e rileng se swanetše se mele so ge o ka kry-a e le gore o kry-ile motho e leng gore o ria ntho e leng gore ya go tlema lenyalo a se ne tsebo ka go tlema lenyalo a ka feleletša go khosetša bothata ka lebaka la gore kua pele o ka tla wa kry-a e le gore le tlo re ge le santše le kopane go gane
gobane ditlhare tšela ba le fileng tšona le na le tsebe gore dilo tše di na le bokotsi bo bokakang kua moragonyaneng bagalabe ba kgalebe ba re ge ba tlema motho be ba mo hlabela ene ba le hlabela le ba babedi ka morago ga gore le dumele gore ka mogare ga lenyalo le la rena ga re nyake motsenela go dumela tate go dumela mme ntene ke mola ba le hlabelang le ba babedi ba sa lefeng ditaelo tša gore fakelang dilo kae ga go le kudu ka gare ga setho sa motho wa mosadi a go nyake go tsena ntho nngwe le nngwe ka lebaka la gore mosadi ke motho wa go tshwenya ke di-infection ka pela so batho ba swanetše ba tsebe gore tše dingwe tša ditaelo ge re di dira botšišang mangaka a rena botšišang baporofeta ba rena gore taelo mphang ditlamorago tša gona ke eng ene gona ge ke e berekišitše ka morago ga mengwaga mebedi meraro go tlo diragala eng ka mogare ga lenyalo le fela go nyaka ditaelo tše e leng gore di ka go thuša go tlema lenyalo la gago di gona re a hlapa re a futha re tloša memoya ye laolang maphelo a rena e mebe ra itloša mo kgausi le rena ge re fetša ra thekga mmele ya rena ge re fetša go thekga mmele ya rena motho go yena go a bua kgopolo ya lerato kgopolo ye e leng gore ke ya go kwela motho wa gage bohloko kgopolo ya kago lerato ke kgopolo ka lebaka la gore ge kgopolo ya gago ge e ka lebala motho o tsebe gore bua le mo lebetše so ke molaetša o ke lefang ona ba le nyakang thušo le bonang gore magagešo mo le bonang o ka re le jišitšwe le ka tla ke le thuše ba le bonang o ka re mo o ka re ba mperekile mo sethong sa ka sadi sa monna o ka tla ra go bereka wa ba gabotse fela ke boladiša ke lebaka la gore dilo tša go swana le tše balwetši ba gona ke thoma go gahlana le bona ene sa go kuša bohloko ke batho ba bagolo ba e leng gore dilo tše sa le ba ba dira tšona 13 years or 15 years ago so o kgona go kwešiša gore molekola o thomile go gola bjale o tlaba motho and then go thoma go tlaba motho and then molekani wa gage o thoma go mo fetogela then ra kgona go bona gore motho o ne le bothata o hloka thušo ke nyaka gore go no founa batho ba babedi ba bararo ba ba leng ka gare ga seemo sa go swana le se ba e leng gore ba bona gore bjalo gona moo ka ra go sa loka ke bolela jalo ke re ka gare ga lenyalo ge e le gore wa bona re ka gare ga lenyalo leo leng ka gare ga lona a ke ne bophelo ke ne ditlaišego ke ne matshwenyego le monna wa ka bitša ba gabe monna o bitša ba geno letšwe le ye ngakeng goba le ye mo porofeteng le ye go nyaka go tseba re bothata ba lena ke eng and then ge le fetša go kry-a taba yeo re tlo tseba gore le riela eng gobane re ne le mokgwa o e leng gore ke wa go thuša e le mahlakoreng a mabedi re le ka go aga lerato fela lenyalo le e leng gore ke la banyalani ba babedi badimo ba tseba ka taba ya lenyalo le ya ka nnete a moroka o re o kgopela mohlho mongwe batho ba babedi ba ile gore ka gare a ga lenyalo la bona ba itemogela tše dingwe o timeletše a re kgwathe ka morago ga lenaneo ga a ka no kwa ke laela ke moka a re kgwathe and then re kgone go kopantšha le yena re kgone go bona gore na mohlho mongwe metsi a elago a ka kgona go thibiwa kapa jwang ge e le gore a tla kgona go thibiwa a tla thibiwa ga gone molato mohlho mongwe re ka topa mafelelo go 01311004006 01311004007 go motse community radio lane go lapitšentše kgolo ka gare ga tharolwana ya mathata ke mo e le go gore re gona gone jwale ka gare ga moago kgoparara wa MCRS Media House motsotso ko mote fela go ikela go ere ya lesome ga gone molato felo moroka ba tla go letsetša mogala ba tla tšea dinomoro ba go letsetša mogala ba e leng gore ba gakanega ka gare ga manyalo a bona ge e le ga jwale gona a ke no tšea sebaka se mongaka ke le kakapa ke amogele balli ba rena semmušo ka gare a ga diphapoši kgašo tša MCRS lane go lapitšentše kgolo moroka a šibawe a ke le amogeleng ba gešo ke bueng ke le dumedišeng le kae ba gešo re gona ke ba gamang le tšwa kae gae ke ba gamang lope le ba lope koko ke mang ka leina ke nna Neli Lope alright le ka titsebiša ba bang ba gešo
nna ke nna Joseph Wale ke tswa ka gampheleng o khokitleng le ana ke mmaka wena mang mpeki okay thobela ka moka ba theletše nna ke nna Lope Mahlomola ke tswa ka mpheleng. alright ditaba di swere ke mang mo malweme ka kapa ke nana re tshwere ke koko ke a rereša ya go boša a kere o tla hlalosa ge a gakanega jwale ka motho mogolo kapa go ne letše a di tlogelang morago le tlabe le gona le theeleditše go mohlatlola re a leboga koko a re go amogele ebile re a go leboge gore o bonagale ka gare ga lenane go lapitšeng tše kgolo sepedi sa borena se re ngwano a sa lleng o hwela thareng ka nnete ge o lla baagišane le ba bangwe ba tla go šupa ba kgwathakgwathetšana ka wena e fela o tlabe o kry-a thušo ya lapa la gago le ya bana ba gago le ya ditlogolo ka baka la gore mathata a lapa la gago koko ga a felele ka go tshwenya wena fela a theogela ko baneng a theogela ko ditlogolong jwale re ya go leboga motswadi o le o mogolo wa tšea gore batho ba tla reng wa e beela ka thoko wa tšwelela ka pele gore o tle o kgone go kry-a thušo mokgekolo re a leboga nape le no re rolelang se borala ka baka la gore ka nnete ruri ge e le mampia ona a tloga a lapile melala thobela ke nyaka thušo baneng baka bana baka a ke phela gabotse ka mona motseng ka mokutwaneng wa ka ke tše ke nyaka e kwa moratho wa ka ke ne nna bogausi le nna ke nyaka taba mmago sa le gona ja bušwa ke ra monyakiše pasa a nyake ke ile gantši ke tsamaya le motho e mogolo ka mpheleng ba fana difounu ba ratle ka sontaga a roba le lwambiše kgorobolo setale seng ka etla ke moratho wa ko tla ka moragaka ente nngwe ntshwenyang ka kudu ntate ka kapa le ntate moremi ke ka tlhokofalela ke ngwana le ena Brets senge ke ra ka ke thuša ke bokansele ba nthuša mara tšentši batho ba modimo ba thuše senge di hwetša batho ba modimo ba ntahlelela selesela mara tšhaletane senge e bona ka mahlo ntshwela e nngwe ya amamogolo e ke shotang kore a kua gae ka molapeng mmoe re tla mo tabeng ya dipasa a ba dipasa e serious ka gore ka kua lapeng re ka no re ka a balla go fihla go 10 mara wa go ba le pasa ko mte fela a re kgone go kry-a thušo a dipasa ka kua lapeng nna ke le nna ke mmamogolo aka sasale ke tloga ka tlogana le mama wa ka from 2015 ke tla ke tšhabela go mamogolo ka baka la a tshotlego e ke kry-ileng go mamaka so ke ile ka re go fihla ga mamogolo nthwela ka mohlalošetša ka mabaka ke tlileng ka ona ka moga gage and then a nkamogela go tshwana le batho ba bangwe ile a re go nkamogela e go ntše go ya ke tšwela pele sekolong gwa hlokega pase and then ka mfounela ka mohlalošetša ka taba pasa a mpotša straight a sa nka nkutela a mpotša gore pasa ke tla ke go tliša ka nako e nna ke nyakang e le mang e le mama wa ka mpelege o ka yena go njwale go njwatše nthwela o matšhipe go njwa ke mothwana wa go se tule ka gae o phela ya mabaleng gantši a tlogela le bana le wena a buta o ne pasa le nna ke na pasa ke nna ke na sekolong tota ke tsamaya ka maoto frugu re kgone tloa ka pasa frugu nna nto nka e llela ge nka fokera pasa le nna ke be motho ke tshwane le batho ba ka nesto le nto ngwe le ntate moremi sa ntshwareng ka bone ke tsamaya le ka maoto mmane tšhata onthela transport ke tlhwatša dithoga kgone go tsamaya ke sa kere ke sa ke yadile leng go kgone go fitlha le ka kua ke kere sekolong ba ba sa peya re fotšitše lela di ntlhaele dijo kore ntate moremi ka kwa lapeng le ratlhotsega and ponta matomo le ntate moremi ko botse jona mbeke mabili re bereka le mo nthwela mo
tabeng ya monno ke a e bolelang kore pasa a kgono e kry-e and then sekolong yena wa ya tswele pele le ka kwa gae ba na le go tshwara tšhelete and then a gone ntho e regang ka tšhelete kgwedi kgone o fela mara mantaga mamogolo a tswa ile go pela buta nke le ntlhalosetse mo ke mmamogolo a lena o ke mmago nthwela ke mmago Ke mmamogolo ao. nna ke ile ka re go qabana le mama ka tloga ke tšhabela ga mmamogolo okay ke mmage nna ke mamogolo aka koko o tsena sekolong tota ya kgoši o dula mpheleng e ke ngwanake then wa ya tsenang tota mpheleng go na le dikolo ao ba tsena mainang ko konono ba bantšha ba fokoditša ka ntota kore ena ke motho a modimo ntate moremi mo motlhogo a le molebeletše a gabotse monagano ena a ka no bolela mare tšentši nna ke llang ka tsona ke nyaka gore ngwana ngwanešwa le thušeng ka phasa selfe le mogale jwaka ga di phasa ga bo mogala ba gago ke kae koko ke ka mola go tlhokofala ngwana e tswa prets koko ga bo mogala ba gago ke kae ke mphele mera ba ka jenfes mara o bereka mo diforomong kwa ga mamogala ba gago wa makgalanyana ba tswa jan first ee mara tulo nna re dula mo mpheleng o go nyetse mogala bo ntšhitše magadi a ntlhabile ga gabo wa go tseba thobela ntene wa e le senke le mothuša gore a be le pasa ntate moremi kore taba ja ka mola motsolo ke tše ntšhi lena koko le nayo pasa ya kgoši and then why bana ba go ba sene dipasa wena o ne le yone ka re nke be ba tšere pasa ka fana gago nna ke lekile ngwanake o ne pasa ngwanyana nna ke ne pasa koko e kgoši a re kwane motswadi ke thaeditše o ne bana ba ba kae nna ee ya robetse mprese ke ngwanake ke ne lesome go šetse ka 6 lene 6 ya bana go jwana fo e robetse and then ka gare ga bana ba ba i6 wa go ba le pasa ko mo teng a ba le dipasa ba robetseng ke ra ba leng gona go njwale ko ke okay motho- a na le mpasa ko moteng le gona a and then bana ba bo ba belegela kae nna ee a bona nna re batho ba kgale be ke belegela ka gae mara batho ba gale ba ne dipasa bona be ba di kry-a buang ka ee ba ne dipasa ba ba ka ba fepa ke mmagae koko bana ba gago ba na le di-birth certificate ya kgoši ka moka ba ya kgoši mo tabeng ya di-certificate e nngwe a išiang ke gore mo godimo ga bana ba gae go ne le ba ba mfetang go ne le mongwe o mfeta ka tlhalosa ngwana ka ngwe tšhelete. and then a na le certificate go ne le mo re motlogetše gae o ne le ngwana o monnyane le ena a ne certificate a ne pasa ke thaka go kry-a pasa and then go ne le mong gape a buta oki a ne pasa le ena a lafo tswa ka difata a gae a tle gae tsamaya, a re seng o phela gore be star bona mama go a ne pasa mama wa gago o nayo pasa wa ya sa go tšeiše pasa ka mokgola mo tabeng ya pasa mama ba sa kwanele taba gore nna ke tlogile matšhipe ke tla mpheleng ke tlo dula le mamogolo so a ke tse gore ba kile le mamogolo a šala a tlompotsa gore e selong o dula mpheleng pasa ke tlo go teiša ka nako e nna ke nyakang ke mo kgopela ke sa tswe ke fihla go grade 12 tlhokomela letsogo mo tafoleng wa rona o seka ke mona bona wa e gore o ke mmamogolo wa go ke ngwana motho le mmage ke se se ya mmage o kokwa o robetse and then ga gabo mmago ke kae ke matšhipe ke gona mo mama go a phelang gona okay koko mogala ba gago wa ya seatla mo o ka mmerekong wa boti o a tseba gore le mo a tsebe wa le sela mmotse a ke ne founu le yena a ne founu gape ba nna lena le ne bothata bona mogala ba koko a ne pasa le lena ba na le ne pasa ditlogolo a di ne pasa jwale koko ke nyaka go botsiša mo o le paletse ke go tšea o motei wa bo mogalabe wa bitsang ka fane a bo mogalabe gore a tla tšeiše bana ba dipasa taba tše abuti ke di lekile kgale ke kgopela ke re thuša mogale jwa ka le thušeng le bana baka family ya ga ba nyako mo thuša ka selo ma-social worker le ile la bolela le bona so mo ke tabeng ya a dipasa e le gore for nthwela
ntshwela tlhogo ya lalapa ka mo ke dulang ka ntshe e le mogala wa mmamogolo ke gopola la mafelelo e ba etswa ka pase ba tšere email ya gabo mogala boke ba ntshwela go etswa mme ba tsamaya ba ya gabo mogala ba mmamogolo Tsanefeso go tloga moo ba ile ba ya ba boa ba hlalošetša gore ba tsamaile boa and then ba fetša gore ba hlalošetša go a bolediwa gore go tlo beiwa tšhelete and then ba tle ba tswetse tabe gore mogala ba mmamogolo a kgone go kry-a pasa so go tloga mo a zanke go e ba le ntho e riegang so koko e kgoši lenyalane le tate mogolo a o ntšheditše magadi a ntlhabile a wa tšhentšha fane wa ya go ya gabo ke nyako tseba mo di-social worker di a tseba ka taba e ya lena koko ntate moremi di-social worker di a tla ka gae after le hula ngwanake gore ko go botse dinnete batho ba ngwale list ba tlo tla kua ga ba tle bantši mo radio motse ba nthuse ka dipasa e sa le ko no dula go fitlha le lehono ngwana ke ba motonatela mošimana sekupu kwa gantšha 4,000 mo donation mo koko a mogolo e bolelang go donatile ga ba le tšhelete e šalang e le gore sa le go a bolediwa gore le ntate ka kapa o ka re sa la tla ga ke ile sekolong ka nakwele ya leho go bile le tšhelete e šalang tšhelete o e šetše o ka re ba ile ba re ba e bolediša ke se gona go a bolediša gore tšhelete e tlo šala go tšeiwe go iwe home affairs go dira dipasa so tšhelete o sa le e tšeiwa from mo ntane ba re ba ilo patela kae e be e le bokae tšheleteo nna e ke ikwa le gore be ke se gona tšhelete o ka re ne e fele be e le 4,000 e tšere ke mang la mafelelo go tlile nako e after le humantagantse sa le go tla mokhanselara le ntshela le letsogo la ga batla ba re ba just ngwana mmamogolo and then ba motšea ba re go tsamaya le ena ba re go tsamaya le nna ka tswa ka sekolong ke ile ka re ke boa go boa bolediwa taba gore ba ile go Robestala and then ba fihla go Robestala ba botša sese gore stopo sela gore se tloge ko sa le setla mo a ke tso re ba re go adimilwe ditšhelete a re kwaneng moroka baleba ba seke ba te contradicta taba ya stopo se from ko Rustenburg ke bile phate ya journey kore ke bile phate ya leeto ke be ke le organizer le gona o na mo pitšeng tše kgolo morile ra kgopela di-donation ebile maikarabelo a rena nete family gore ga ba hlalosetša gabotse stopo se ke go tšwa kua Rustenburg already stopo be šetse se le ka mmušareng be se renta kua mmušareng wa kua and then mmušare ola wa kua o patetšwe tšhelete ya storage ya stopo akere and then stopo sa tla gae ge stopo se e tla gae mmušo ka ge o be o le masepala o be o le involve mo tabeng ya go thuša and then mmušo o tsebe gore ge masepala go o bolokela family ga o botšiše family gore na le bolokaneng masepala o kgona go botša gore go sa re a boloka wa nkwa kere and then rena ra thiba poloko ya masepala ra bea letšatši la rena ge re bea letšatši la rena wa kwa sa gore ge stopo se tšwa Rustenburg se gorogela ka mmušareng mo e leng gore go rentwa mo e leng gore e ya go renta lebaka la gore re thibe gore masepala o no re pututututu ka pela re be re nyaka go fa kgaetšedi ya rena poloko ya seriti e se ka no ba taba gore o no bolokwa jwale ka ngwana a belegilwe maabana wa e bona and then go diregilwe ka mokgong that's why ke re family mohlho mongwe ga se ba e hlalosa ga botse go ba yona ke yona e seng ya kwešiša tabeng ya dipasa a senke re no bolela ka taba gore tšhelete e tla go dia dipasa ka gore be e sa le nako polokwa e be e sa le nako polokwa and then go bile le dikoloto go pola gore go bile le dikoloto tše e leng gore ditsekana tše dingwe di be di thiba mo go thibegang gona gore family se ke ya tla ya šala le mathata a dikoloto
wa e bona be re nyaka gore ge re fetša le bona re fetse le bona ka 0% go se go tla motho a tlo tla mo go bona re lenkolota skete ke be ke le phate ya seo ke tseba story sa lehuleo go tloga mathomo go fitla mafelelong go ya ka experience ya ka goba go ya ka maitemogelo aka a gone tšhelete e leng gore e be e swanetše e je ke family then e jele ke motho mongwe koko ke be ke le karolo lena le nepelaelo kae mabapi le tabeng ya lehu ka gore ke le kwa o ka re le nepelaelo nna be ke sena pelaelo ba jere ngwanake mošimena ka seku bua rometse tšhalete re kwa bolela ka batho mone ntshwareleng a romedi sokanyana a re tšhalete tshwanetse gore sebele yo riše o kgone o thuša bana ka molapeng why a bane nnete malome ba sa tle go nna ba tle bampotša ba jere ngwana ke le manta bana e kgorobostala ba tšeriwo mofe ngwanyana ka lentoropong kana ka beke o ba motšereng ga ba bua le dijo e se ba boa didulo ba moretše ba re transferla tšhalete mo account re o patela masepala brets masepala brets be le tseba le o kolota bokae lena nna tšeo ka moka ra jona ngwanyana ke nke balome ba tlo tlhabolosa prof masepala mampele Aowa. batswadi moroka ke re ke be ke le karolo ya lehuleo even le ena ngwane o ba bolang ka ena wa toropong a go nento a e tsebang a tsebe selo le ge a ka tla moka ka se bolele gore kua go be go kolotwa bokae and then tšhelete ngwe e dirileng a tsebe ke be ke le karolo from day one story sela se thomile ke nna mo pitšeng tše kgolo ka netefatša gore go ba le di-funds tša gore stopo se latiwe ku sa latiwa ene sa feleletša se bolokwa ka di-cost tše e leng gore di be di tšwa mo pitšeng tše kgolo le ba bangwe ba e leng gore e nobile ba ba kwang fela then ba iša ka gae wa e bona so ke kgopela gore family a itšwe mo tabeng ya lehu la sese kore a batšwe 8 koko kore mo ke a kgopela mo and then ge e ka ba koko go ne le mo ke akwa but aowa matlhomole motlogele re ko aowa matlhomole o reng koko a ke go tlhalosetse ge mohu a dutse mmušareng ba gabo ba mmušara ba sa emetše ba gabo a dule mahala letšatši le lengwe letšatši wa renta bošego wa renta ge e le gore mmušara o ga o le bolokele wo o swerego mohu o tlo le tšhatša tšhelete e ntšhinyana ene ge lena le tloga mo ka koloi ya lena le lata mohu kua le sa tle go mo tšea le go wa go mmoloka le mo tšea gape le mo iša mmušareng o mongwe le mmušareng mo a yang gona pele o wa go fihla ka go renta gore re le o patela tšhelete ya gore mohu ba dutse kua ba le swaretše yena gabotse then le tlo bua le tlo patela tšhelete ya gore ka mo le gona ba le beetše mohu ebile le koloi ya gore e molate kua then le tlo bua gape le ya go patela di-service tša poloko re bolela ka dilo tše e leng gore di tlo berekišwa go boloka ngwana wa lena re bolela ka gore ke mola e leng gore ge e le gore le kgethile gore le nyaka heshe tše pedi le batho ba e leng gore le dikoloi tše pedi tša go nametša family di gona moo ke di patela dilo tše ka mokana ga tsona ke di patela le ditente tšela di banka mola le metsi a le leanwa mmola ka letšatši la lehu ke di patela dilo tšela ka moka wena ba go boloketse ngwana koko se be le pelaelo ya rena shi o ne society kenaso tumile stena ka ngwanaka le go njwa le o spatetša o sekolong ya kgoši bao ba ngwadišitše jwang societyng ba sene dipasa bafe ba nyakile certificate ya bona alright mapele o reng wa rra mo ke tabeng ya a ngwadiša society nna a ke tsebe gore o ngwadišitše cause ke gopola go nyakiwa di-certificate sa ka sanke sa nyakiwa la tseba magagešone ke kgopela gore re gateleng pele ne ka gore nako a lena e tlo fela re senke re bolela selo so ke kgopela re taba lehu moroka re tšwe mo go yona ge mohu a robala kua ga a latiwa o latile ke heshe e tloga mo Dennilton ne e ya kua Rustenburg e lata mohu and then mohu o be a ne bana ba babedi
ba e leng gore ba be ba ka se kgone go tšea heshe yeo ge e fetša go tšea stopo iye mo bana ba ba dulang e ba nametse le dibeke tša bona ka moka ga tsona le bana ba tle ba nametse le lepokisi la mma bona mokhanselara re kwane gore yena e be maikarabelo a gage ge e ka ba ga go a ya koloi ya mokhanselara go ra re go tswa ya tšhomi ya gage mara go tsamaile koloi mo ye e beng e tsamaileng le heshe ge heshe e rola stopo koloi ye e beng e le maikarabelo a mokhanselara ya rwala bana le dibeke koko shoshi ke nya hlogo koko bana sorry ntate morima ka lenya go hloka a ke ne tlhompho bana ba latile ke ngwana rakgadi ya ke re separate ka la bokae koko after a ba bolokwa a ke thule batho ka maina ngwana rakgadi ba latile bretse le rakgadi le motswala ba bretse ba lo ja bana baka koko a re ye so tabeng ye hawa a re rie so ka ka bo tsa re ke duma go re gele a re ye so sekwate koko a re ilukiše ke bona o ka re o hloka kwešišo ya gore poloko ya ngwana ga go e sepetse jwang a ke re koko go jwalo o nyaka go kwešiša kere ke kgopela re rie so ke kgopela gore re beye letšatši batho ba ba sepedišitšeng dipoloko ka moka ba tla tla ka kua gae moroka a re kwaneng yena o tlo kgona go fa batho ba e leng gore ba thušitše ditšhelete tša bona gape koko a boloka ngwana gage o bolokile ke batho wa ikwešiša so no ke nyaka go ba clear moroka koko a boloka ngwana koko o bolokile ke rena pitšeng tše kgolo le baapei ba dipitša le batho ka moka ga bona ba beng ba ne le mogao nka se re ko go thuša wa bua wa re ke ya go tsotsa ko go tsotsa jwang ko go thuša a kere le batho ba ba yang kua ba emaemang santse ba je le mo ditseleng koko tše dintša ditšhelete ko go tsotsa jwang ko go thuša moroka ke go tsotsa jwang o tlhagetse ke mathata o hloka thušo re ya go thuša re go tsotsa jwang re go thuša that's my question ge ka ba koko o fila gore o ropile ke bomang and then ba batlileng le eng ka lapeng la gage koko a re ye ya go swana le ye a re tleng re e bolele ka gae re ne nako wena go njwa le koko o rata ge go ka diregang ka re ke ya go bona ra o kwešiše ene le batho ba go bona ra o kwešiše o rata ge go ka direga eng ntšhanto e leng mo pelong ya gago koko o rata ge go ka diregala eng ntate moremi ke nyako letleng a o nne nako ngwane gore le a nkene saka ke sa itshokolela ke tle fa ga gago ke tle le motswala ya latile bana ba kua ga botse ba go ropile koko a kere so a bolela ntate ka kapa gore nyane go boloketse ke masepala ke amogela go boloketse ke masepala a gona bothata ke rela gore ke nyaka gore a ke re ba lenanego le thieleditšwe ene re nyaka gore re tloge mo lenanegong re le tlie ka moka re kgotsofetse le wena o kgotsofetse a ke nyaka o tsamaye ka mokgoleng wena koko o ne go bona o ka re o ropilwe go ne tšhelete ba seng ba itšiša ka gae ge e re e no ba ge e le aowa e no ba aowa go lokile a gona bothata a kere wa bolela ntate ka kapa gore yena ga botse koko ema pele mo le tlo nyaka thušo e jwang ya gore ya tshepedišo ya poloko goba le tlo nyaka tshepedišo ya mahlomola ema peleng ke re bolele koko o tlo nyaka taba poloko goba le tlo nyaka ya dipasa ba ke nyaka thušo ya dipasa ntate moremi a go nyane ka bonna baneng baka ka re ke a ditshokolela tše tša mahu a ke ditlogele mo ke rela re wena go tloga gae o tlo nyaka taba poloko goba ya dipasa ke nyaka re dule go ya dipasa ya poloko e tlogetše o kgotsofetse go yona ya a gona bothata a sa kgotsofala a wa kgotsofala koko phuruluga ke rena ba re botse se ke phurulogile o nyaka koko ke bolela le wena tlogela mahlomola tabeng ya poloko ya ngwana wa gago o bone o ka re o šaeditšwe kae ko re bolela koko o bona o ka re o šaeditšwe kae re ilokiše re sa le mo a kere bonnyane ba re ngwana ke o pateletše ke bona masepaleng o tšitše ke heshe and mošareng wa renta ke a kwešiša moo aga and then ye nngwe mo a botse bothata ke 4,000 le sa kwešišeng gore e feletše kae
ke yona yes man ke yona yes and sa tere ba ba mo tere furugu ba ba mpe ke tlogele a le two e le mokhanselara e le tsogo laga ge ka kapa bolela so ka mana ka kapa nkare o feketša mma ka gore ke mosadi ga ke mosebešo ema pele magagesho mola ba le bolokela le ile la notla mola notla la leboga batho ba ba le thušitšeng ka mokana ga bona mo nnanego le la bidintše kgolo ngonyana ka ba le gona go ke ra ka morago ga poloko Aowa. le ile la notla la tla la no leboga thušo ye batho ba le fileng yona e se iketla ka romogago bo ke sa go tsebe ngwaneso Owo. bo ke sa go tsebe koko re tlo tla ka gae ke re tla le bo mokhanselara ka gae le bo kakapa re tlatla ka gae ye re tle re iduleleng fase re ilokišeng go bana ya feta gabotse re tlatla ke re abuti go njwala re tseneng go ye le itletseng a ke re le nyaka dipasa aga o ne mengwage mekae abuti 21 years 21 abuti wena o ne mengwage mekae 24 ke ne 24 okay nto kgolo a kere ke taba ya dipasa a re rieng so ma-social worker a tlile ka gae a ke nyake ma-social worker a tlileng ka lehu re nyaka ma-social a senke ba etla e le gore bona le ba boditše nna nthoela taba pasa nna mo tabeng ya pasa le gore re tle re šale re fihla mo e emelelešitše ke nna ka baka la gore sekolong be e tlo nyakega endane ke ge ke kgopetse motswadi o e leng waka ke sa kry thušo from go motswadi o e leng waka ka boa ka kgopela le mmamogolo go tloga moo ka bolela le ena support agent ya mo ke tsenang ka mo hlalošetša gore a ke ne pasa lebaka e leng a bitša mmamogolo a mo kgopela ba bolela le mmamogolo go tloga moo a zanke nna ke go ba le ntho e le magato a e le gore mmamogolo wa tšea mo tabeng ya a dipasa ke teswa ke kgonne o tloga ka gae ka llela bathong ba ntle ba šala ba nga-advisitše gore ge e le so o ka etša wa iša mo pitšeng tše kgolo thušo o ka e kry-a gona okay malefo emelela o tle moganyana bosesi maria ba thuša ka taba dipasa mos taba dipasa e bonolo go ne mme o mongwe re kopane le yena o kgona go thuša bana ka dipasa ye mo token heal a ene probleme re tlo le tšea re tlo le iša mo e leng gore ba ka kgona go le thuša ka dipasa la kgona go thušaga ka dipasa la ba gabotse taba lena dipasa ya loka ya sepela gabotse le ba bagolo nke be lebile le dipasa kgale ye nngwe ye le e nyakang ya thušwa ka gae keng ntle le ele ya lehu nna go ya ka mokgwa ke bonang ka kwa gae a gona boroko ene a gona tswelopele especially mo baneng ba mmamogolo le ka kwa gae cause tšhelete yona a ke nyako go bolela mare ba e swara mara a gone mo ba ka reng e felela gona nna go ya ka mokgwa ke bona mmamogolo a le so o kgone e swara tšhelete mara ka mantaga e le hlaba mantaga e se lla bobedi o tswa ka scaftino o kgopela bo le boroko montate moremi a ke nafo and then le nngwe ke gore mmamogolo a ke tse gore nka no be nka e bolela boa mo tabeng ya go ema gore a ye kae gore a kgone ba shapo go ema ga gona go ema gona ka gore ka se ka e nako e re bolela ba bana ba gage ba bang ke fihlile ba tsena sekolo ke fihla lefatshe la mphile ke tlo dula le ba nlo panologa tseleng ba tlogela sekolo ka moka ba le ena o mongwe o mogolo e leng a butao be e le gore mamogolo o mo tshepile mo tabeng ya a go ka era mathata a butao go nduale o file o tswa ka a gae ntle le go rakwa tisetora ile le dula go robestala le gore ge go robetswe sometimes go na le ka kwa gae go ne le gore go tlhokege boroko go kry-a go ketima dilo ka montle ke diko ke tsoše mamogolo ke re mara nto so o e kwele ka masa na a re mara go ne nto e nang ka ka iriang a ke tse gore le ka mo advice a buang gore so o le mme wa lapa emaemela motse wa gago gore o kgone go ba kaone
lebakeng le wa rrane Eh, lapa la koko a le right Mm. even le koko go ka mo check-a gabotse ntle le taba ya botsofe o na le di there and there go ya ka mokgwa ke kwišang ka gona mo tabeng tša go tlhoka boroko le tše dingwe tša go thuša gore lapa la koko le be le boroko and then le be le khutšo ke tše dingwe tša tše e leng gore re tlho re di direla malapa a mangwe go tswa ka kua tlong tša baroka bono berekelwa motse ba tlhapišiwa and then ba gabotse ba e leng gore ba ne malwetši a bona a mebele ge e ka ba ga se malwetši a tlhago then ba tlo phetola ditaelo ba tlo fola and then ge e ka ba ke malwetši a tlhago a hloka gore ba išiwe dipetlele ba check ke di-doctor gore ke di-treatment tše di feng tše e leng gore di ba swanetše di ba lekane and then ke department ya tlou tša baroka eo ke go leboga gabotse fela malome ka kapa ke a go kwa Malefo go ra gore taba ya ba re tlo tšea founu tša bona and then ge re fetšo tšea founu tša bona re tlo ya go lokiša taba ya monno o sa le sekolong ke rea grade 12 wa bona re o dira grade 12 so ke kgopela gore o tlo tšee founu tša bona and then yao e renke re ilokiše ka lebelonyana e se yena a nnoši fela gore a kgone go phasa and then ngwaga o fedile mara rieng se sengwe gore o a kgone go loka ke re o ne le best certificate bafo ke nae ya and then ke ne nneta gore go sasa ge e le gore go a kgonagala wa ngwala go sasa ke a ngwala go sasa wa ngwala go fetša go ngwala santse o tsamaye a ye go gatlhana le mmeola mo gongwe maybe mo mantageng and then re kgone go bona gore re bereka jwang so ke a leboga Malefa gona bothata ya ba ke tlo go fa yona re ilokiše koko lapa la ga gore tlo lokiša le tlo ba gabotse dilo di tlo loka di tlo boela sekeng ke bana ba bakae bao ba gollang ka mogare ga lapa ke ditšhuana fela a bute a le mogolele ka re walla ore a fiwe tšhelete go a sekolong a ke mogolele ke bolela nnete pele ga modimo le badimo wa e le sa mogolele o namela ngwaneso wa passport ke tšhalete ke rela gore wa e le sa mo lokišetše taba ya gage ya mogolo a ke na ID ba nyaka ID ya a ke na ID roka ore a ke na total le no nto ke swereng ke certificate fela okay taba ya buti gore bophelo ba gage botle bo be bonolo koko bogolofadi motho ga a tekgethele ka nnete o kgethela ke modimo so re kgopela gore ge e le gore ke modimo a re ileng so a re thuše gore monno a be le pasa gore a tla kgone go phela gabotse ka gore o rata go ya sekolong and ke go botse ge motho a rata sekolo wa se rata sona and then a re rate ge motho a sepela ka gare ga dithoga gobane matšatšing a bolekgono batho ba bolaya batho ka nnete so gore re motlogela a le so a sepele ka gare ga dithoga a se taba e botse and ntongwe ke e bonang koko a bute o hloka ditaelo nako ngwe ka gare ga lapa gore dipasa tše di seke di a tsone o kry-a go ketima moya o mongwe o e leng gore ga se moya wa go loka ka nnete and ntongwe gape e felang e hlola gore bana ba seka ba le dipasa ke lebaka la gore koko le le ba bagolo le seke la hlaba le kwatiša badimo ba kgona go lwa ba lwela fane ba llela gore batho ba ba godile ganthe ba emetše go hlabaneng e le ge ba nyaka go lokolola sefane ga botse semmušo gore bana ba ge ba ya go tšea dipasa ba tle ba tšee dipasa ka fane ya papa go bona ye e leng gore bana ba nyetšwe thwi a ka gane se bone jwale mogalabesolanka le re o mmerekong se segolo ga a le mmerekong ga a berekele go hlabiša koko lenyalo ke kgomo le pudi tše pedi le bonnyane bo ba bonyakang ga gabo tše dingwe ke go no thakga modiro wa lena ke leboga manjo then ge le ka ria sowe le ka bona mo go bana ba go lokologa se sengwe sa gore bana ba dipasa tša bona di tšwe ene di a tswa ka pele ka nnete bothata bo ka lapeng la geno koko bona o mma mogolo age
mara le yena o a sokola ka madimabe ebile kokwa ge o robetse ngwano ga a ne pasa so gore le mmago ngwano o a sokola le yena o nyaka thuso jwale ntwe ke e bona mo e kgolo koko ye le itletšeng mo le tletše taba e kgolo ye e leng gore e akaretša lapa la geno la mo wena o belegwang gona ebile le akaretša le ditlogolo tša lapa lela le tswang ka go lona ke bolela ka lapa la mmago gobane go sokola ditlogolo tša mama wa gago so go nyaka gore le ye go dula faseng ke le tepolele le re ge le tla gore na le tle le feletše ene bana ba ileng gore gone jale ba ka go grade 12 or ba sekolong ka moka ke kgopela gore gare ga meleko ye e leng gona ka moka le tšwe le mphile bona re ba alafa re ba riela se se swanetšeng abuti a ka se kgone go tla gae ke re a tla phete ditaelo nako e telele gobane o a ngwala tšatši le nka reng a tle gae go lona ke go sasa ga a fetša go ngwala and then a ba boele morago a ye go bala dibuka gore a tla kgone go phasa ka gore buka gore o e phase santse o e bale jwale le abuti ka mo o swanetše go kry-a thušo re bone gore re bereka jwang tabeng ya bona ya dipasa re tla leka ka mokgwa re ka kgonang ke ya go leka ka mokgwa nka kgonang ke rata gore mo radiong re thietša ke batho ba bantši ke gale wa tseba malome ka kaparella ka ma-social worker a around ke kgone go araba ke ma-social worker a leng Pretoria ke kgone go araba ke ma-social worker ba ba leng kgole mara ke ne go tepotšiša gore ma-social worker ga bo rena a berekang around motse west motse east ba kae ba e leng gore ba ka kgona gore thuša godimo ga dilo tša go swana le tše because a se mathomo malome ka kapare dila ka mathata a masoke and ba maria ba ke ba bolelang ke ba ba leng Jan Fes so re ka se thuše ke batho ba Jan Fes batho ba ka saete ba le gona so re kgopela gore makhanselara dimera tša rena ba ba leng gona mo ba berekišane le rena mmogo le ma-home base ba ba tseba ma-social worker a e leng gore santse re thuše mo gae re thušaneng because radio ye batho ba batlang mo ke setšhaba sa gabo rena se e leng gore ka moka go sasa re tlo se tlhoka and ge o le social worker o belegetše go thuša setšhaba ge o le ma-home base o belegetše go thuša setšhaba go swana le makhanselara re santse re thuše setšhaba sa gabo rena jwalo ka mangaka a setšo mmogo le baruti le ba porofeta le ba bangwe batho ba ba leng gona ba filweng maemo a go etelela setšhaba pele so mebereko ka moka ye e yamanang le taba ye ke ne nnete gore ba santse le thušege ene o ne mme o ne pasa o ne birth certificate a se wena nke bong o sokotse nke be le kgale o kry-ile pasa kgale nkwešiša nke le kgale o kry-ile pasa nna ge ke ya go tšea pasa ke ile ke nnoše ke swere certificate sa mme sa lenyalo ka no fitlha kare ke tlo tšea pasa bantšea pantirela pasa jwale wena ro tšea mamago mola wankwa o kae malefu ebile a o a e tlhoke ausi maria le tšea mmage mola go sasa o ngwala nako mang ka 9 ne a utlo le mantaga wa ngwala mantaga a re ke a ngwala mantaga mo ke sa ngwaleng ke Tuesday ka la bobedi go fetša go ngwala ka mantaga o lokiše dilo tša gago ro tšea mamago mo re go iša mo seabuswa mo ke wena ke mamago go riela pasa wena ka wena re shapa wena le wena re tšea mamago shu re tšea le wena le a go ria pasa taba lena pasa ebile a inyako hlweriša gole malefone no a ine dilo tše dintši ka gare so lena abuti le no ria ka mokgwa ndene la tla ra le thuša ke a leboga ka go le mona ntate more mona motsengola awa go di ka botsa masa phela ka re ma ke a thota re ngwana ka go thota o thušisile no bula fase a ke roba le motho ga moreng no mola motseng koko ke tla ke lo le mathata a leng gona and then ke bona gore ke bereka jwang ba tla go sasa ba tla go berekela ona motsoka ya so ke lebogile kudu re tlo le thuša re boneng gore re bereka jwang le kgone go kry-a thušo go e dilo di kgone go loka di sepele ga botse then lena le botse mogalaka o tseba gore ke kgopolo ka išaletse moroka ne ke bona le go kwa ga botse gore go ne le dilo tše le nna ke sa di tsebeng tša batho bake mohlho mongwe ge nkebe ke boela morago mohlho mongwe ge nkebe ka morago ga poloko
ke gata godimo ga putšhwela o ipotsišitšeng gore ba ile ba boa ba tla mo radiong ba tle ba bega gore ditaba di tsamaile jwang ba leboga jwalo motlho mongwe nkebe ke tsebile gore a ba happy ka taba ya mokhanselara le mammang ba ba tlileng ka morago ga poloko ba tšea kgaetšedi ya bona taba 4000 nna ke e tsebe be ke se gona ge e ka ba ka bolela because le ka lehu be ke se gona a ka boloka nna ke arrangitše dilo ka moka ga tšona gantši be ke berekiša phone mo ke beng ke le gona la mafelelo ke ge re be re saenela mmušara o e leng gore o swanetše o ye Rustenburg and then the agreement ge re be re bola ka taba tša transport o e kwa ke le sure gore mokhanselara ebile yena a latileng bana kua ebile agreement ya rena ya mafelelo ge re be re kopane wa nkwešiša and then go tloga mowe re be re berekiša founu go tseba gore mohu o gorogile mohu tlo o boloka ka date e so wa e bona and then yona nako e re beng re tswere meeting le ba le ba mmušara wa go lata ba le kua re kwane gore tšhelete ye e tsenelang ka mogare ga account ya sese ya bona ga se a gage ga se a bona ke ya go phuša gore sese a bolokwe and then ye e šalang ka mare e ye mošate e ye ka sekhwameng sa setšhaba gore ge go ka diragala gore go sasa o mongwe a hlagele ke problem ya go swana le ya bona mošate o kgone go tsena because kua rena as pitšeng tše kgolo be re berekišana le mošate wa mpheleng and then le mokhanselara as e le yena a leng in charge via tabeng tša mmasepala and then ye nna ke beng ke e tseba ko gore after poloko ba tlo tšea sese ba ya go withdrawa tšhelete ye e šetšeng ka gare ga karata and then e ya kae e ya ka mošate e ya ka sekhwameng sa setšhaba mo e leng gore mathata a mpheleng ge batho ba lela ba llela ka mošate gantši and then mošate o tla kgona gore ge e ka ba go shota se se rileng and then ba tla tšea ka mola ba tšwela pele ba thuša setšhaba wa e bona and then gore mokhanselara le o mongwe ba tlile ba ya Groblersdal go ya ka nna ke dumela gore be ba ya go withdrawa tšhelete ka mokgwa re beng re kwane that is why ke re it's either mokhanselara o feitše go explainela family gore re kwane jwale mara go ra re le nna ke tlhoka clarity from mokhanselara gore tšhelete ya mafelelo ye ba ileng ba tšea sese ba ya le yena ba ya go withdraw e be e le yaeng and then e dirileng then e feleletše kae ge e ka ba ga ya ka mošate ka mokgwa re beng re kwane then ba tla bolela gore e tšwa go patela eng ya patela eng wa e bona nna ke a ekwa wa bona e no re taba ge e bolelwa ba bang ba se gona go ba bangwe e tla fihla ka mokgwa mongwe that's why ke re e duma gore re idulele fase ka moka ba le gona ke re le ya dumela gore o ba se gona malome ka kapa a se gona mo ka kapa la nnete ba tlile e le manta e le fruki ya sekolong banna kwa gore ba le gona go ba ao ba berekela nakong a wana a se gona mme a gona molato a kere koko re tla ilokiša ga ena molato felo re tla le ka go bolela le makhanselara ga borena ba tle ba go tlhalosetše gore go sepetše jwang rena ena a re tsebe selo be re se gona so nnete ke na le nnete gore e tla bolela ke ba babeng ba le gona so ke ne nnete gore malome ka kapara ka seno napara re tla founela mokhanselara gone jwale e tla ba bošaedi but le nna ke tlhoka clarity so boduma re mo founele no le ge ka sebe gone jwale mara ke tlhoka clarity gore ka mokgwa o bona ba šadileng ba tšwetša pele dilo ka gona because nna la mafelelo ge ke e ba le bona face to face ke tšatši le re beng re kwana le motho wa mmušara gore o tla ya Rustenburg a lata stopo nko no bulela megala mebedi meraro maybe bone ba bang ba fišagelwang ba kwan se seng gae ba nyakang go hlalosa taba ye ka botlalo ka mokgwa e bileng ka gona ka gore kokošu o nyaka thušo re se ka tla ba o ka re ganne ba tsena ba tepolelela
ya ka ready 01311 004 mcrs o mo moyeng tumela mcrs thobela re gona ra leng nna ne ke le karolo ya lekhuleng o be o le karolo ya lehu le okay ne go na le mafosi o ke mmone o mongwe wa kare ke maikutlo e le gore a ka lebala gape ya so ke so gore bona e bere ba di bolela tsa ditšhelete tse mara makgosi le ntse a e pele nna ke bua ya bona ba ngere ka ona pele ke teng ena go ikegile na ke ba bolela gore ba matwa kae ka wa kwa ile ga pile gore ye ire ona e tsamaile ga pile ntse a go ba le ngongore ka le go ngongore go nyona tsa magala gore ya magala tsa ka nngwe a di tsamaile ga pile ka nna ba di tlile mara go tja mara koko ba rone ngwangware go kae ba re tsamaile ga pile ga gona ntse e nna go na le ngongore di sa tshwanno ba koko gape le ka se thome taba go ne ngwangwarego go mmelatla la bua la re ga e gona ke re nyaka go le thuša ka dilo ka moka koko ba ne ba le teng ba lebogile ba ne ba le teng mo ne ba leboga dipiteng tse kgolo ne ke le teng nna ba lebogile ba baisiano ge e tla so e thomo mmakatsa nna ke ra tlhogo wa bolela gape koko re ka se thome taba and then la bua la tla la re ga le ne ngwangwarego mola batho ba thoma ba founa ba re ke rena ba be re le gona ke tsamaile ga pila go nang se pherileng jale ge le se ne ngwangwarego koko nkane le thomile taba e so a se ka ba le one ka gore batho ba lebogile ge e tla e le so e thomo re makatsa ba lebogile ba baisa leboga bo mokhanselara ba lebogile ba leboga le mmakgoši le diteng tse kgolo go e tla so e thomo mmaka wa tseba e kweša bohloko ge e tla kae morokane ka gore pelaelo ya koko kore e kweša bohloko ge koko a belaela kapa family e belaela gore go ne le batho ba e leng gore o ka re ba jele tšhelete ye e beng e swanetše e ye go bona wa ikwešiša nna be ke se phate ya ditšhelete be ke le phate ya go organizer ge nka go botsa gore go ne 10 rand ke ileng ka e bona ke tla be ke bolela maaka and then as I said gore le ka poloko be ke se gona and then le after poloko a senke ke no ya ke ga maganedisane ga magalanya ke ra e berekiša ka nako la sefane ke sa maganedisane ke magane moganedi ya be ke se gona ka poloko le after poloko a senke ke no ya wa e bona so nna ke tsebile ile gore dilo ka moka ga tsona di sepetse gabotse go ya ka mokgo nna be ke le part ya organizer via tabang ya phone o nyako bolela bafo ntate mre mna ke magatše go nyakwa a jilepi tša dijo batho ba tšha dijo la ke makala gore a jilepi tše di šiwa kae ke nto e mmakatšane ka re lehu le tsamaile ga botse ba make maketše go nyakwa a jilepi wae go nyakwa a jilepi gore di šiwa kae yes wa ka fo a tšhalete bona ba busy ba fejele yes go bana tšhalete ba jele ka mego nna ke lela ye a jilipi ya gore wa go nyakwa jilipi di šiwa kae ke nto motheletšešo okay a re ke mo hlalošetše mo tabeng ya dilipi gore wa e ba dinyaka a ke tsore e le gore a ke mo hlalošetše tsona le tlamphošola mfetho taba ya dilipi gore ba dinyaka a ke re go romile motho gore a go ele mabenkeleng gore kae o boa dilipi tšela ke taba gore o fihlile mo o tlile le ntho tše di nyakegang nna and then o berekišitše boka a ke tse gore ke mo hlalošetša go ya ka tselana o mo hlalošetša gabotse ke re ge di-donation di le 30 ranta re santše re nyake dilipi and then di kgone go corresponda le tšhelete la e leng gore batho ba dirileng ba intšhitše so gantši ge go nyakiwa dilipino ba go no lebelela gore na tšhelete ya setšhaba e sepetse gabotse na so dilipi gantši di nyakiwa mowe a re kwe ka molabe ba re motheeletšišu msrs mo moyeng dumela a re gona ra lena
mayuzo a o kwagale gabotse mayuzo ke founu ya ka ne bothata okay ke re nna ka dilo ka moka tebe ke le gona ke na le ena monne wa ga ra tlhoga setse gotse okay dilo di ile di a sepela gabotse then ka morago re ile ra re le meeting ka kgorong yeah yena tsogana le ba reng ke mpetsi o ile a leka go ntsha lentswe le la gore tšhelete e jile o ile a e bolela ra mo thiba ra re bolelang ra mo khansela ena a re wa bolela gore tšhelete e jile jwanjwanjwan ra re aowa mane o berekegile ka mola re lena le tsebe selo yaanong nna ke re ge ile go berekega gona go ile ga berekega mara yena o ile a lentšha ntšhilo le nna ke a le tsebe la gore tšhelete e jelwe ee ke o withdrawiwa e le monday tsere ke mokhansela le mamamamang o ile a e bolela pele ga batho ee jaanong nna ke rawa e le go sepela gabotse gona go sepelegile ke a leboga ke re ya go leboga mayuso 013110040701311004007 ye o etheleditšego ye ke motse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96 number 3 fm wa tseba ke gabotse moroka gore family koko le balapa ba swanetše ba kgotsofale ba tsebe wa ikwešiša because taba ya go kwagala o ka re meboyeng ya bona ba fila o ka re go ne le batho ba ba jeleng tšhelete e be swantše e tle go bona msrs mo moyeng dumela 013110040601311004007 a ke tsebe gore re tla be ra tla ra bua ka moka le batho ba be ba le involve mo polokong ye especially ba e leng gore ba bile gona ka morago ga poloko msrs o mo moyeng dumela re gona rale ke le nthiradi kwa man taba ya gore lehu le tsamaile gabotse ra kwa awa lehu le tsamaile gabotse ga go ba le bothata mara se se leng gone ke gore family e ya lla ka taba gore o ka re go ile go ba le tšhelete e šala mara ga ba tsebe gore e šetse ile ya berekišwa jwang ke se ke kwang o ka re mogekolo o lla ka sona seo ee ke se o llang ka sona koko ke sona koko ke sona wa bona re pela ele o nayo koko yana pela ele o nayo e no ba re go bua le gore o tša a tsetse moya ga a seneko go bolela ka yona o no nyaka a thušega ka dipata alright mara se sengwe ke sure gore se gona godimo ga tšhelete e ile go ya šala alright koko tšhelete be e šetše bo o dumile gore ba itšiše ka gae ka ge e le ya meogo e tlo go ba juiša tšhelete ka re koko ga o nyake go bolela e go kuša bohloko mara ga o nyake go bolela batho ba bebeng ba le gona ba re ba le boditše gore e sepetše jwang le mošate la be la leboga bo le gona ka nako le leboga nna mošate senke ya ntate moremo go ile setšhaba mara wena go ne mo o ileng wa ya go leboga kae ka gorong senkea mara koko batho ba le thušitše ga ka banna ba latile motho kua kgole-kgole banna ba no hloka ditebogo kore banna batho ba bolokile motho ba mo tšere kgole-kgole-kgole ba mo tšišitše mo ba boa ba mmoloka banna go no hloka lentšu la go no re ya leboga ke di fetišeng tate morema a gona bothata monna ke phoso ke rile phone number tša sesia lena di reng a leng gauteng ke nagana gore re sane le 10 minutes to 15 minutes gape banna ge motho a ka go bolokela motho a mo tšea kgole-kgole-kgole go go kaka banna santse o no ntšha lentšu la go no re ke ya leboga a se mang le mang banna radio banna e a patelwa banna e no bereka mmereko moka banna e hloko go lebogwa banna wa bona nna gantši malome ka kapa go bona ke fela ke ria di-video ke re batho ba ba tswang mo dipitseng tše kgolo ba bue ba re direle testimonial ke nyaka gore go sasa ke be le bohlatse ba gore batho ba ile ba thušega goba ba e senkeng ba thušega re tsebe that's why ke ile ka re batho ka moka ba ba senkeng ba thušega buang gore ena le founeng le re botseng gore ge e sa le re tlile a re a thušega re tlile re thušegile re tsebe gore re eme kae seemo sa rena se eme kae
mara koko santse tšatši le lengwe gona o ne o ria letšatši o tlo o leboge kgašo ge kgonne go fa batho polelo batho ba kgona go thuša tšatši le lengwe o ne gore o no tšea tuku o itleme o ye mošate o leboga mošate batho gongwe le ba nyaka go boloka bana ba bona ba palelwa e re mabitla bana ba bona ba kae ba ra ba tsebe ba bolokile ke mmasepala wena ga gore ngwana o kae o šupa lebitla so ko ditebogo tsona kore banna go no bolela nnete di a tlhokega o gona ya e fe malome kaka kgaitsedi yaka le gona re gona le kae a re gona ngwane šoa ke no ja sebaka se ke go dumediše le go amogela nna go la pitšentše kgolo ke nna ka kapa ke na le professor Moremi mo re na le motswadi mmago re na le kgaitsedi ya go ke Beke right and then yeah so ba tlo kgopela thušo pitšentše kgolo ka go hloka boroko ka gae ka taba dipasa jwale koko go bile le mo e leng gore o menšena taba yela ya lehu le tsamaišo ya gona ya maloba le ya gopola kere ke sa e gopola papa mo e leng gore koko ga a kgotsofale o re go na le 4,000 ranta ye a filang gore ga ba kwešiše gore go ka be go diregileng ka yona ka morago ga lehu go kwagala gore mokhanselara o tlile go wena a tsamaya le o mongwe o ba tsamaya le yena and then ba le tšeala ya Groblersdal o sa gopola ke sa gopola ke nnete o ka re hlalosetša gore mohlomongwe go tloga mola tšhelete ya tsenang ka karateng ya gago go tloga tšatši la mathomo go fihla ka tšatši la mafelelo ge o e ba le mokhanselara le ntšha go tsamaegile jwang a mathomo tšhalete e tšotšwa seabuswa o tsamaya le mang e tšotšwa seabuswa ba le gona mokhanselara o ba bale gore bo tsamaya le mang le mang le mang ne ke tsamaya na fela o mongwe o la leina la ga ke le tsebe khanselara ba re leina la ga ke Saka ke tseba e le Saka go tšotšwa 1,000 ranta okay ka morago ga lehu and then ka morago ga lehu frugo ba tla ka gae nna ke sa tsebe gore ba nkiša kae and tšhelete e kene account numbeng ya ka e re e tlo thuša bana ba after lehu okay frugo ba tla gae a ba fetotla gae ba ntšea e le frugo ba ya le nna kae Groblersdal a re fitla Groblersdal tšhelete ke e berekišitše ka founu ya ka go transferla khansela e be e le bokae tšhelete ye beng e šetše ka gare ga karata ya gago ka morago ga poloko ka moka tšhelete be e šetšeng ka gare ga karata ya ka morago ga poloko ka moka ne e le 3,000 rand be e se 4,000 be e le 4,000 ranta re ntšhitše e tšwile seabuswa le thomile ka go ya seabuswa pele before le tlo ya Groblersdal o kana o re o transfer le ka phone go thomile ka go ya seabuswa pele okay ka morago ga lehu go fetše go bolokiwa before lehu go ntšhitše 1,000 ka morago ga lehu go fetše go bolokiwa wa ntšhiwa ka ba transferla 2,900 yeah mo accounting ya mang ya mokhanselare and then ba itse ge re tšee re sepela re ya ka gore ga botšišiwa gore tšhelete e ya kae khanselara a re ena o dirileng sekoloto sa go just stop from bread go se tliša the Nelton nna ka re mo go nna ka re ke nyakang botlhatse ba gore kweno tšo tšeang stopo go tloga bread go fihla the Nelton okay botlhatse bo a zanga bo etswa from now until lehono mara a go no wane phone tša khansela maybe e kgaitsedi yaka ke a kwa papa ka nako ya lehu ke boletše le wena ga mmalwanyana ka phone ge ke sene maaka o boletše ke yena wa go bolaya le nna ka nako ya lehu go tloga tšhelete e tsena ka gare ga karata ya gago go fihla tšatši la mafelelo go ne le mo o ileng wa ba le ka kapa gona o tloga e kena ka karateng ya gago tšhelete go fihla tšatši la mafelelo ya a zanga tšhelete ke e berekiša go ne le mo o ileng wa ba le ka kapa gona na
ka ba le kitse ka ba le ena ka kapa ke bile le ena ka kgorong ka moshate ka moshate wa Mphileng before poloko ya ke before poloko a kere ke after poloko a go pola ke before poloko a senge ke no ya moshate after poloko ke before poloko before poloko e tlo fihla ka gae ne re le ka moshate poloko e bile ka morago so wa tseba re ke nyaka go kwešiša goreng gore le batheletši ba ekwe gabotse tabi gore tsamaišong ya perekišo ya tšhelete ka kapa o be a le kae tsamaišong ya perekišo na tšhelete ka kapa o ba se gona ka kapa ba se gona ka kapa o ba se gona perekišwaneng ya tšhelete ne go le khansela le abutse mong ba re kwa ga mogano ke ba nna ne ke na leng bona and tšhelete e tswa from magakadimeng mošimonyano a ikentšhitšeng a ke tsebe fane ya gago gore ke ba ga mang okay ge e le gore ba tseba mmaka ge e le gore ba ba tseba o tla mmolela gore kwa ga mang ke yena a ikentšhitšeng moo o ikentšhitše ke le kae ke le ka o mphonetse ke le ka mmušareng ko bona stopo a re o nyaka kgopela account number yaka a kgone fa ka tšhalete moo ka tsamaišo ya poloko go fihla le kgono lena jwale ka family ntle le ye ya go hloka bohlatse ba gore mokhanselara o ile o tla patela eng ya sekoloto go ne le mo lebelaelang gona ntle le tiragalo yewe nna go na le mo ile gore ke belaela gona ntšha maikutlo kgaetšedi yaka nna go na le mo ile gore ke belaela gona go belaeleng gaka ke mo ka go nyaka eng ka go nyaka proof ya gore ke ena tsola tang stopomo a sanga e tswa from lehono ntone ke gopelang ne ke gopela yona proof yeo because ke nna ke mo sentetseng tšhalete and le tšhalete ntone ke gopela le tšhalete a e tsereng ka baka la gore ke mokhansela tšhalete ne ke gopela gore ba no ntlhatsa tšhalete khanseleng e boela jwang a rena o patela dikoloto ke be ntle le yeo ya mokhanselara go ne le ye nngwe ye e leng gore ga ya leswara gabotse mo tseleng ya lehu go tloga mathomo go fitla mafelelong lehu lona nkane re lehu le tsamaile gabotse le kgotsofetše lona re kgotsofetse bothata fela ye e le šaletšeng ke tšhelete ya mafelelo ye e leng gore e rometšwe mokhanselara a le botša gore o ya go patela ditshenyagalelo tša mmušara e fela a sa le bontšhe bohlatse aga ke a leboga kgaitšedi ya ka ke tsebe moroka o ne le se o nyakang go se butša mo wa tseba be ke re kgaitšedi a se ka tswa ke duma gore ge e le gore go ne dinomoro tša mokhanselara ka ge re šetše re e thomile e tla mo motho wa modimo a tekarabele ka gore go sasa e tla ba ka mokgwa mongwe go yena ka gore mo gongwe a tsebe o mo gongwe o busy ka tše ding tša gage le yena a tekarabele re ko gore yena o tseba eng ka gore batho ba thoma go tepotšiša dilo tše dintšhi yela e ba founile mola malefa ke tsebe gore e ne le ne time ka mo o nyaka go berekiša a re dire so alright o ska bea fasa ke re kgaitšedi yaka okay ke tsere thank you ngwanešo a re dire so ya o ka no bolela wa rra gantši koko mo mosagareng ge le tla ka taba tša mohuta o le re botseng e sa le mosagare re kgone go organize batho ba ba tlo nyakega o tlolela wa rra lekopelwana lela le mmatamele ke bona o ka re ga swantša o bolela boima ya le o tlolle le go batamele it's fine ya mo nna mo tabeng ya a mama ke kwele le bolela gore e tla molata so mama ka koya ka mokgwa ke mo tsebang le ka fihla la molata a fihla ku mo godimo ga nto tse ke le hlalošitšeng yona ya ba yena tephetošang o mokaone rena a re go botšiša mama diputšo ka maphelo a lena re ya go mama ka taba ya gore o swanetše jwale ka motswadi a rwale maikarabelo a go go tšeiša pasa tša gore go šalle o tloga kua o ya ga mmamogolo a go be go diragalang kae jwang a re ele dilo tšeo ene mama o swantše a tsebe gore ke maikarabelo a gage jwale ka motswadi gore o a be le pasa so o swantše a phethagatše ye e leng toka ka gobane ka morago ga ka go tla
ana ba bararo ba ba ntatelang le bana ba lla ka tshwaro e mpe ba e kry-ang mo go wena so mmago ke motho wa go nwa madila wa rra o dula le manku a gagabo ko a dulang ga gantši mo a dulang o dula le ena le bana le stepfather sa ka okay stepfathers ke motho wa go bereka o tla gae gantši mafelela kgwedi kore entšhi tša gore o phela le manka a ke ditseo cause sa le ke tloga kua a tsankaya kua e le gore sa le ke tloga a mpotša gore o dula mo a sa go thuša ka selo o dula mo ka amogela it's fine so nna ntho ene ke kgopela mo go wena ke go no kgopela pasa fela tša gore o ngadile a sa ntirela selo a re ele tšeo wa rra that's why ke re kua go mama re ela go mo lemoša maikarabelo a gage a gore bana ba gage ba swantse ba be le dipasa ke maikarabelo a gage a gone motho mongwe e leng gore a ka rwala maikarabelo ao a gona ke mama a ne a nnoši le mo tabeng ya bana ba le gore ne ke le ge le ka kry-a nako le bolele lena mo tabeng ya bana ke ba banyane ba hloka tlhokomelo ya gago ba sokola bana ke ba banyane ba ntho ya go nkuša bohloko ba na le go founela nna ke la buta bona buti mama a gona re tšetše re nnoši ge le kry-e le nako mo tabeng ya bana a ke re a re etšentšhi net fela gore bana ba kry-e tlhokomelo ya go tšwa go mma go bona fela a ke nyake tšentšhi go tšwa go wena ka ge nna ke le a buta bana ba ne le kollela mo go nna tšentšhi ntate Mremo o kwe a latlhetseng tšhate makhantong o dula kwa ga skupu o dula kwa makateng ke tokolong koko a ke re go ntšwa le taba ela e kore šetše e tla kae so ke ne nneta gore a re e gatagateng re e fetšeng re kgoneng go ba mo kry-a monnola wa mokhanselara a ke kgone go kwešiša gore malefo o tla kae ka yona mo gongwe go ka no tšea košane tee re beakanye dilo tša rena ka mo re bone gore re ka mokgwetša jwang then a kgone go loka a be gabotse re mokgwetše motheletši o motse community radio aga a šoma malefo a tshware phone ke re tla mokgwetša a netaba re tla mokgwetša re bolele le yena wa tseba nna ge ke be o bona moroka mola o ka re e fedile tabe ke e bušetša morago ke nyaka gore dilo di be clear re bereka ka go thuša setšhaba mo and then re swantse re thuše setšhaba se e leng gore se tlo re tshepa ke be ke nyaka go cleara leina la pitšeng tše kgolo gore pitšeng tše kgolo mo tabeng tša ditšhelete a le gona ke ntho ke beng ke nyaka gore e be clear from kore le ko go motheeletša le ga ya theeleditše le family ya ka mo gae ka moka ga yona gore pitšeng tše kgolo mo tabeng ya ditšhelete ga ego ebile ga gone tšhelete e ileng ya tla mo pitšeng tše kgolo tšhelete be di tsenela ko go sese ya bona o be re bolela le yena gone jwale and-e ke leboga ge le yena a tlhalositše gore go tloga mathomong go fitlha mafelelong go tsamaegile jwang go diregile eng mara mokhanselara ke motho o e leng gore o etile setšhaba ko pele re tlo mokgwetša a tshwenye le go sa re tlo mokgwetša family ke swantše e feleletše e kgotsofala gore tšhelete ya mafelelo ye e beng e šetše ka karateng ya sese go diregile eng mohlho mongwe bano ba nyaka botlhatse bowe ba re mokhanselara o swantše a ba bontšhe bona le ge a ba tlhaloseditše gore tšhelete e swanetše e ye go patela di-cost tša mmušara kapa hash ye e ileng kua e latang stopo sa sese mohlho mongwe go ra gore go hlokagalang selipi sa go tšwa ka mmušareng a ke tsebe mara ke nagana gore mokhanselara o tla e tlhalosa bokaone nkorre kwe ka mo mcrs mo moyeng dumele le ka ntate ka re gona rra lena wa rra a wa rona ke ba ka mpheleng ke ba ka mpheleng ntate ka kapa before go senya nako ke tlo nkata moyeng batho ba kwang ba nyako fo tseba fela gore ba tšontša tšhalete ka mantata ba nyako go latela polelo le ga gore tšhalete tše e šala tšhentši sentse re ka mošate gore a re
ga ya jalo ba nyako tse gore ge o mokhanselara ba ikere santse re ka mošate and then bošadi ba bobedi ba ke go fetse ba thuša ka tedi la poloko ba kgone go laeta motlakase ka boradia ka fale escomo ka la bobedi ya ba wela ka kua molao ba ba thušitše setšhaba se ba thušitše sa ba tlhentlela le boxe ka la bobedi ba ba swara maescom kotse ba dinete ke mang ba dinete ke bala ba borena ba setšhaba go bua le ka mola ke leswiši ke mathata ka mona lapeng le go ba ballela tšhelete ba nyako tse gore mokhansela o išitse kwa sekhwameng fela wene wa botšang ka sona ga ya ka sekhwameng le dula le swiswing ntate mremi box la ke kgale le maloba ka mathata a ngwanake o tlile a botumo e motelele a ke motsebe o ka se rolola lebelela batho ba ka mokana ga bona ba preacher box laka a bante se ke bolele o go bote ntongwe lengwe ba preacher box laka ya ba motswala a phone la escom ya tla ka bua a re ba preachitše ka mola wa nkwa ka lehula ngwanake mapele motswala ga go riang a phone la escom a re batle ba ntirile lepokisi a ratse go tuka go sa tuka ande be ke sena bothata ka gore magalaeda ke mokutlo go ga thapa kua gago batle ba preacha nna ke ra re tsebo go preacha ke setse ke tswa ka moo ba se swere lepokisi le la 1960 ge re thoma motlakase wa escom jale bothata gore ne ba sa ba kry maescom ge nako la go tšhetšiwa mabox ba sa swere old mutual mabox a gale koko o dula le swiswing ke gale a se jale ke mengwaga ke se ke katanne le yona empaleng ka taba a mabox a escom a sa le gona mara ditane di gona batho ba kry-a mabox wa e lapalela koko le palela ke gone o kry-a le box goba ba lefile charge santse le e patele wa rra mola moragonyana o boletse tabengwe ya gore koko ke motho mongwe wa go hloka šedi go šala dilo tše dintšhi morago ka gae go ka gopola go ne le mo e leng gore batho ba ile ba ya go tsošološa taba ya mabox or something like that ko escom ke nagana gore mohlho mongwe family e ka no be e le ya ba bangwe ba ba feitšeng go ya escom go ya go tsošološa taba ya gore ba tle ba ba tsentšhetše le box le ba tsentšhetšang ba bangwe ntate ka kapa ba lebelele wa bona ba re mo lenanego le gore a raganeng a re thušaneng ba lebelele seemo sa bona ba jwang ra leka gore go no ba thuša le tse tsa dipasa ra leka ka moka re lekile dilo tse ka moka go tshwana go ntate morima le mo radiong a bolela re neng ga le ka tšatšileo fela ka nnete a fitlhile dilo tse di tlo phethagala mara fela re bolela o sa riagale o e kwa go nywa lemmelela moya ga o le godimo ka taba mašheleng a o kgaogile mara gane mo gabotse go ne ditaba tše dintši koko wa o sa bolele gore wena o le swiswing o nyaka thušo o ra re koko re go berekele motse o no fetša o robala ka gare ga leswiswi gape koko o tiphediša boima batho ba laetile batho ba kry-a ditane go sasa e segala ba ne mapokisi ka malapeng a bona go a tuka bana ba gago o bala bua monna ka kerese monna ke bokae gone bua le monna a one bua le a le kare ke tsamaile ke ile toropong June ka nako dikolo di tswaletše ka re ke boa ka feta go tseiso le fetšang go mfounela se ka mogopela gore gape no re le ba real exam se a ntsa a nkirela sola ya ba ke le bolelewane gore at least ke kgono no but nna ke eng ntho e le palelišang go amola escom go nwa go reporta gore lepokisi le senyegile re kgopela lepokisi koko sa le o yaneng escom go nwa go reporta fela gore lepokisi le senyegile ande maescom ga ba etla ka gae ba kry-e motho gore ba kgone le changetša lepokisi ge re ka gomola radio e ya gomola koko wa escom ntate moremi ba pitse ka botša ka roma ngwana batla senke ba etla escom wana a ke go bolela maka gore escom ke thuko efe a go go tsebe nne malefa go sa sankotši ya o koko mo iša escom nka e go reporta taba lepokisi lela lapa le ka se dule e le leswiswi
le ka se godiše bana ka gare ga le ka se gole ka gare ga maswiswi la godiša bana ka gare ga maswiswi la godiša ditlogolo ka gare ga maswiswi o ra le batho ba kua mpheleng koko ge ba bona metse ka moka e laetile wa ga go le leswiswi ba reng ka motso ke rela gore ka gare ga metse ka moka e ya tuka wa gago ke leswiswi ka mo bana ba ga botse bana ba jwa motse wa gago o no ba leswiswi gape tla benke motse o rwele dilo tše dingwe tše dingwe tše di sa nyakegeng tše di sa nyakeng le bone aowa motse wa koko o nyaka ya ke thuso nagana gore re swantse re berekeleng go e tswalela mcrs mo moeng dumela mcrs re gona ra lena sorry a bona tšhelete gauso a bolelang ka yona e ba reng mokhanselara o withdrawile tšhelete e la be sa tshwanela go ya ko kgošing ko mošate ka mokgwa a o fela bolelang gore ba re ke tšhelete ya matshediso e e tlo ba thusang after lehu mara potsišo ko gore but then the other thing wa bona e ya electricity le reng ba bo tshwanetse ba tsamaye ba ye ko Eskom ba botse gore ba nyaka lepokisi and then batho ba nang le ditene ba kry-a motlakase how come and mmela ka mola motseng ona ke mokgekolo and then le bana ba bangwe why yena the same mokhanselara a sa tle ka mola motseng ona a ba thuse ka motlakase and wa bona gore a gona motlakase and ke gale why a sa dire tsone letleng and then other thing ya di ID mokhanselara bo moroka ka mokgo o bolelang ka gona gore malefo a tšee koko go sasa ba ye Eskom ke bona e le kgato ya maleba ya bobedi re tlhoka meeting le family le mokhanselara le ka mošate re yeng go dula fase and then re kgoneng go kry-a clarity ya tšhelete ye go nyakega improve ya yona gore mokhanselara ka nnete o be a ya go patela go wena nna ge ke gopola gabotse kgose mafelelong be ke se ntho ke ileng ka e leboga nna ene ka relaxa ebile ge ke fetša go kwešiša gore se utla gae and then ya ba lona lebaka le nna le nkgotsofatšang gore then go jwa le gore a re gabotse re iweditše wa e bona and then mara agreement ya rena ge nna ke be ke gopola gabotse e be e le gore tšhelete ye e šalang ga se ya family e tlo ya ka mošate because our aim ge re be re thuša this family e be e le fela ka lekhu la sesi fela e seng le ka tše dingwe tša ka morago go tshwana le go taba mabone a be ke sa tsebe le nna ke thoma go ekwa gone jwale tabeng ya that 4,000 ya gore a ya tsamaya gabotse ke gona ke thoma go ekwa gone jwale mara nna ye nna ke beng ke e tseba la mafelelo ge re dira di-agreement ka moka e be e le gore tšhelete ye e šalang ka gare ga karata ya sesi e ya go withdrawa ka moka ga yona and then mohlho mongwe phoso e ka ba ge e ka ba mokhanselara o ile go tšea tšhelete mohlomong a ya go patela ko a beng a re wa go patela gona and then a se be le proof ya go bontšha family goba ya go bontšha ba mošate and then number 2 phoso e ka ba gore mokhanselara le mošate mohlomongwe o sa tipotšiša gore tšhelete go sepegile jwang goba mohlomongwe mošate o aware that is why ke re le mošate o hloka go kry-a clarity le rena re tsebe gore mošate o a tseba goba ga o tsebe na mokhanselara o patetše goba ga a patela ge e ka ba mokhanselara o patetše e no ba go no ya kua ba mo direla selipi fela sa tšhelete ba e gopolang gore mokhanselara o itlišitše and then ba fa family proof mara nna ye ke e tsebang ke sa tsebene e ka ba go ile go ba le agreement engwe ka morago ke ya gore tšhelete e tlo tšeiwa a e fiwe family
because mmereko o tla be o berekegile o fedile sesi a tlile gae a bolokilwe and then contract ya rena le family e fella moo wa e bona and then go tswela pele ge e ka ba go be go ne le mathata a mangwe a e leng gore re itemogela gona le kgono re be re sa tsebe mohlomongeng ke be re ile ra tseba a mang a go tshwana le yake nkebe re ile ra re leka morago ga poloko then ra šala taba ya bona morago go ba thuša ka mangwe a mathata wa e bona so e hloka go ya ka nna e hloka kopano ya ene wa tseba after kopano ka lebaka la gore wa bona šetše le mo lenanego malome ka kapa e tlo hloka gore re tle re boe re botse batheeletše gore taba yela tshepedišo ya gona e sepetše jwang gore mang le mang leina la gage le be clean le be maemong a maraiti and then le family e tle e leboge semmušo ka morago ga dipoledišano ka gore gone jwale batho ba thoma go dipotšiša dilo tše dintši and ke bona gore tšatši le lengwe mo lenanego le matšatšing a bolegono malome ka kapara gahlana le mathata a mantši kudu ka lebaka la gore re hloka go tseba nako ngwe maybe makhanselara rena a tle re tsebe di-duties tša makhansela gore mmereko wa bona keng di-duties tša ma-social worker gore mmereko wa bona keng cause lenanego le ge ke šetše ke le lebeletše le šetše le ba lenanego le lengwe le e leng gore le gola ka dilo tše dintšhi tše e leng gore tše dintša tšona di ba ka godimo ga matlaka ke bolelela tabeng ya tšhelete why ke bolelela so malome ka kapa for go bereka metse a se bothata go nna re hloka di-donation tša di-transport mo a re tsebe gore go berekiwa jwang so ke rile ge ke lebelela gore ngwaga go feta re berekišitše bokae ye e leng gore e tswa ka gare ga banka ya rena ye e leng gore ke ya go donatela setšhaba ke kry-ile e le gore tšhelete la išitše e tla godimo kudu mo e leng gore mafelelong sekhwama se sa rena se tlo feleletša se thoma go hlotša jwale tšatši le lengwe batheeletše ba seke ba makala ke re foundation a rena e kgopela di-funds gore re kgone go thuša setšhaba sa borena ka gore tšhelete nngwe le nngwe ye ke e beyang ka mola ke make sure gore ye ke tšhelete e leng gore ke ya go thuša setšhaba sa ga borena ke make sure gore ke šala nto nngwe le nngwe morago ka gare ga yona ngwago mollo mongwe ke a tseba gore ke dira di-financial statement tše di tla beng di mpotša gore re berekišitše tšhelete so re tšhetše petrol ya boka re berekile malapa maka then ka tseba re go berekegile jwang go njole ka mogare ga lapa lela koko go ka lebelela malome ka kapa ke dilo tše dintšhi di nyakegang bana santse ba tšeiwe ka dipetrole ba išiwe ba ye kae ba ye dipaseng mma go bona boetše morago go buiwe koko santse a tšeiwa išiwe escom go buiwe onkwešiša santse go boe tša go bereka metse ke department ya ka eo a se nto e ka ngwarišana santse o a buti a tšeiwe a išiwe sepetlele doctor e mongwalele a ye go gahlana le di-doctor tša sasa go go kgonagala a kgone go gola and then go kgone go ba le tšwelopele ka gare ga lapa so wa bona gore ke dilo tše dintšhi tše di tlo nyakegang tše re hlokang gore ge e le gore makhansela a gabe rena di-duties tša bona go ne mo e leng gore go tsenwa gona as e le makhanselara ba swanetše ba tsentšhe letsogo mo go nyakegang gona mo e leng gore santse go tsene social worker e tsentšhe letsogo mo e tseneng gona ka gore tše dintša dilo ke fela ke di tšea ka bonna mara go ne le mo e leng gore ke kgona go bona gore no di-funds tše di leng gona ka mo gare ga nthwelang ya rena ye ya go thuša batho o kry-ile gore no di a patlega so re swanetše re thuše batho re kwešiša gore re šia tšhelete nngwe ya gore ba banka ba etla le bona ba kgone go thušega so ke tlo kgopela gore foundation a rena e tlo ntšha tšhelete ya go thuša ba ka gore go ne le motho e leng gore wa e manager o e lebeletše ntho ngwe le ngwe re e dira le go nyola ke bolela so o ntheeleditše management weo e leng gore o dila ka foundation a rena ya go thuša batho mo pitšeng tše kgolo o a tseba re go njalo ra re santse go tswe tšhelete so e ye pleke so go tswe tšhelete so e ye pleke so batho ba sa nyaka le di-donation go ka lebelela abuti mo le lepanta la gaga le gabotse le diaparo wa bontšha gore no ke a hlaka so batho ba e leng gore ba ne le diaparo ka magaeng malome ka kapa ba swanetše gore ge ba ka kgona ba ba neng le tšona ba tle ba kgone go thuša abuti gore ke bolela maaka abuti a o di hloke ga di hloka monna gešo wa di hloka ene ka ga di neitapa so ke kgona go bona gore ka mogare ga lapa le la borena go nyakega dilo tše dintšhi kudu go nyakega kore go sa nyakega thušo ya go tlala seatla e leng gore go hlokagala gore
ge go kgonagala le mmasepala borena mo ba ka kgonang a se phoso gore tšatši le mmasepala o thuše batho ka 1000 a se gore mmasepala santse o tsene mo e leng gore go nyakega ditšhelete tše dintšhi fela ka lebaka la gore batho ba re ba thušang e sa le setšhaba sa bona go sasa le bona ba sa tlo ba hloka ka ge e le ba wela ka fase ga mmasepala bona so dilo tše dintše e se ka ba go nore a re di neeleleng ka moremi o tla di dira ka mokana ga tsona malome ka kapa so ke a kgopela gore ditšhaba tša gabo rena nke re thušaneng a re tsentšheng letsogo ge go ne o mongwe wa hlakang re boneng gore ka bereka jwang ene ke leboge go ne batho ba bangwe ge ba theditše radioe ge ba ekwa re bolela se go sa o bona motho a etla le dikobo o bona go sa motho a etla le diaparo ene ba di tšiša mo radioeng ye radio koko e hloka go lebogwa ye wa bona radio ya motse e hloka go lebogwa ya di hloka ditebogo radio e ya bereka e bereka thata radio go dingaka tše e leng gore di gona di atla mo batla go botja baruti ba e leng gore ba atla mo batla go fa pate nna eske le ngaka moremi ke gona go ke fa teste emonia le ya ka gore radio e ya bereka so le borrakgwebo ge e le gore ba gona a batle ba bapatše mo gore radio ye e kgone go gola molaetša ka mehla o kgone go ya setšhabeng batho batle ba kgone go thušega ka gore ge ba ka se bapatše mo radio ye ya borena yago a le tlo thušega kudu go ntšwa le lebelela gore re kwa dilo tše kae tše e leng gore di tšwa ka gare ga malapa tše e leng gore di thuša ke radio wankwešiša so re tlo le thuša koko ga go ne molato malome ka kapa ke leboga thata ke kgopela gore ba ka kgonang ba neng se seng magagešo sa go donatela lapa le ge le diswere straight le no founela mo radiong ba tla le director gore mpheleng ga ga bo bona ke kae le seke di atla ga moremi ge e le gore le ba ga matlala ra mošibo le ka di dropa ga moremi ba di tšee ba di iše mpheleng ka mola lapeng la koko go loka dijo di gona ka gae koko ngwane o ra le ne dijo ngwane botswane ba bole gona a bofelile kore koko dula ka ra le suisui bopi bo fedile bana ba ne diaparo a botse tsena sekolo wankwešiša tsena sekolo ke a go kgopela tsena sekolo ene ke kgopela o make sure gore this year wa phasa wankwešiša ke a go kgopela o tsene sekolo o make sure gore o a phasa wankore ke kgopela gore family ya geno kgolo ya gago e tseba ke wena mathata a gago a tseba ke wena tlaiše wena o le so o kgona go bona gore bana ba mmago ba hlaka bana ba mmamogolo go ba hlaka ke wena santseng o tlontšhe batho ba ka gare ga bothata bo ba leng ka gare ga bona mara fela swanetše go be le thušo e o e kry-yang ngwanešo ke a kgopela tsena sekolo and make sure gore wa phasa and a go ne moloi wa tlo go distepang ge o e tswa sekolong dula fase o ba le buka tša gago for no if o bapala dibolo di tlogele ditšhomi di tlogele e ba le tšhomi e leng gore le tla bala le ba babedi tsena sekolo kore o kgotlelele ke lebogile kudu a re bone molli o le o mongola ya koko re a leboga kere re a leboga magagešo mogotsi ke mbeki ka nako wena mbeki re a go leboga ngwanešo
legae la ka mpheleng re a leboga ba ga moganedi seripagare sa metsotso go itšwela go ere a ya lesomete a re a leboga magagešo moroka tatešo nke o mno motamiša ga a fetša nke a re fe ditaba tša gagwe tate mogolo a ke le leboge ge le kgonne go tloga ka gae go tla mo kgašong go tla go nyaka thušo le kae motswadi yaka re gona kgoro di a bulega go tlo fitlha mo ka moroka ke thomile ka gae thobela awa ba moreng ba nkamogela ka pelo tse tshweu thobela a se ke ngongoreka ka bona le tse dibotse tša go mphodiša maphatlha ka leba kudu kore go mmena go fetsa satla thobela ke leba moroka a ge tate ka letse pedi ee moroka ke rwele bothata o rwele bothata ke tla di thoma kutu ee fitlhela godimo moroka ke bile le mosadi ka kwa gae ke bile le mosadi batswadi ya ke ba sa phela ke bile le mosadi ka gae so ke motšheditše magadi tšhotse fela ka kgomo then e be gore no la mathomo ke kwane le ba gabo gore no batho modimo a ke ne selo ke la tlhaba ge ke thwetše hai kere moroka ke pota ka mo bebereko tsho ke berekile lefase la nteng eseng ka tloga mo ke motho be ke bereka Gauteng ke dula ka gae ene ke phela boima ka kwa gae go na le nto nngwe ke robetse le mosadi ka mola gae e go wa ketane e kgolo ya dikgomo e bone gale kore ke sa robala wa tsa ntwe e tsamaya mo bošo e go ga ketane go thoma ko mathomo e ya ka thuto e re go ntse go tlogo ntse ke robetse hai khumula ke ne boroko ntwe e go ga ketane ketane kutu mo no ntwe e go ga ketane mo dimang ntwe e le kutu mre batho modimo ke tlo di jwa ka tlo ka le fasona Gauteng ke motho ke bereka Gauteng nna ke leso ka Gauteng ka koropanyana ka koropa ke motho be ke reile ke la santse ke ruma mafase a montle ka mo ke le motho re ke a dilipa hei ke ye dikgwedi ba ntransfertše mafase ka kore pleke tše tharo mo Newcastle bo Durban ka o dilipa lori e ke be ke bereka yona e contractile awa go fela 6 months ba e buša lori a e bone tša tripspeed ke sana tripsheet and then ke boela jareteng pe jareteng ke re makgowa nke ke o tlhola gae ba ke ya gae a fitlha gae ke bona mosadi a lela ka megogo no makgobana molato keng monnaka wa bereka o ntlhokela tša koja mara dijo tša ka a ditše ke bana baka nyakele stene ke nagana ga bedi gararo stene batsile ke bamputse ba sa phela ba rile mo go nna ba rile ka moga ka mosi wa batho jale ka mosadi go baka dijo ka mogae mosadi a ba ngala a re no nyakele stene nyaka stene le bana ke bana go ka mosi ra dula ra ga go thata mo o tsa ke re ke thiba ka mo wa pala ke re ke nyaka thuso a ke re ke ya go mtsala go mo motsala ka ke motho re ba thušanyana mo o re no man motswala gape ntone le yone ke kgolo it's gevaarlijk or is dangerous and do e mo go wena and ntweki ke shoro kudu a se ntwa papadi ya boruseng awa
monna batho ba ntukišetšanyana mogare kana ke pise ke kwa kgone ke pofa terata a re o tla bona mpša ga e tsena ke ile ke sa le kwa kgone ya terata kwa mpša la šile felela ka ntlong ke kwa kgone kwa ke fa terata ke fa terata ke teraso tlhatlha terata e tsene ka ntlong ntlo a etswe ka mo ntlong bothata ke eng mara ke a fitlha ka ntlong e fitlha ka ntlong ke kry-a mpša re o tulampetaka so mpša bana e fitlha mo e tsikunya moselo mampeta ebile a e tšhabe ke sa bana ka diba a re monolo re leno ke e bolae roka ile ka bereka a re bola mpše eo o tlišemo roka ke tšere lepe ka peta mpšele ka maro a selete madi a tšholwa mo ntlong ke be ke dula ka mothina house a re ilišemo ka rola keribane ka mpa ka bona toropong ga ke bona toropong ke re wa koropa-koropa ke tlhoka re ke a koropa-koropa kwa dikoropa di ntsogile ka tla ka kry-a mmereko o reile ka bereka a se ke bereka ntse go e sabala ntse go ya pele ka ntse ke bereka mmereko gona e se ona ko le tšheletenyana go le ke e tshwara a tswa e se selo ko le tšhelete ya boterebe ke e golanyana ka re be ke gola 120 ka beke mo be ke bereka gona ke re ke Modiba Brothers ka bereka Isanto and e be ke le ka fasa ga terebe ka lona e nthibela ka di-section ke tlo ka di-section awa ntse ke bereka pero ko tsa ka a tswa ke nolwa ke rogiwa kore mana go notelo kwa ke tshwara tšheletenyana ye tšheletenyana a e dule fela ke difa ma ampeke ke nyake thuso ke ra gona go toropong kwa ke re ke nyaka thuso mo bathong gona go toropong ba mazulu ba lo mphayanyana mola go mphayana gona mola ke re ke nyaka dikoropo tso e fitlha mo femeng ke re ke nyaka mmereko re fotse ba fitlha ba re e re nyaka driver go tswala nna ba lo driver ke re ke ntšha license saka ba bontšha bana pile ba rena tla ba bereke mmereko be ke o kry-anyana mara o fela ntse ke yang tšheletana ke sa e tshware ka ne ke tsere mosadi ke tlile le ena ka selo sa ba selele gore ke dule le ena ko toropong ka ka re ba sa dula gabotse mosadi wa a sa dule go ka go ikela kwa gae ka re ke no mo tšea ke tle ke dule le ena mo toropong mo ke bone polane ya rong ka dile jwang ao ka mo tšea ngwana batho ra dula mo a le ngwana monnyane re sana le ngwana monnyane ntse ke tswele ntse ke re ko nyaka ke re ke a mmereko ngwana dikoropo tseo tša mmereko ka be ke no tshwara fela ke no lesa ke tshwara fela ke rakiwa tshwara so ke rakiwa ka tsere bothata ke ntse ke tšika gona ka mo toropong ka mo ke re ke nyaka dikoroponyana tša mmereko ga ke re ke boela ko ke dulang gona gona mosadi a sepetse ke buša next door mmago bana kwa ka go dula le ba re nna re mona tshwere beke tshwantse a ile gae banna bothata ke eng ke thonagana ga ke tsebe gore bothata ke eng jalo ke tloga dilo ka moka jale ke a tloga ke ya gae a ke tla gae ke khumora re ke no bona ka maotwana a bana go tsamaile go botšega go bona bothata ke eng a bana kana ke le ka pele moroka ke no ebela jale a ke le ka pele gore nka no gola ke no re ke fula taxi mola batho no tswa ka mara wa ka phurupuru tsara ka mogolo
ba tšea tšheltenyane ele ya mogolo ele kore every Friday e tlote gola ba tšea tšheltenyane ele 120 ele šala ke lefa a re ke tlo dirwa hei jale ke ae dutse mora kore ke no tšika ka motoropong ke nyaka mmera so ke re dikoropong tša garden tšeke fa koropela ke ba re ka mo garden ke a penta sega jwae mo gardeneng aowa go ne ba re kera dipenela tšeo hai mosadi bana o ile ke a tloga ke a ke le kwa gae kwa kongwe gore no mosadi a gago ke dutse ko gae mosadi o tla boa mosadi a boa bothata ke batho ba modimo so mabile aowa ke dutse mo gae ntse ke dutse ba bo mosadi ba fitlha motswalaga ka koloi ba fitlha ba re wena o rwala ka kgakile ya rena wena o dula le mosadi ko toropong and then ga o tlhokomele kgakile ya rena wa tswa go nywa re ka goga ka koloi ra go bolaya babo mosadi metswalo ya gage ee jwaleng ke re no batho ba modimo nke ke nyako mo gatlang ka re busetšaba jaaka ka morago ke dula ke noši ka mogaeka ke noši šetse le kgadi di fela ka mogae moratho wa ka wa mafelo ka mogae ke di a robala ande jala ke di a robala ga ka tsore ke dule mo ke be ka mogae ka re ba lentse ke nagana ka re bana e re ke go kunerata nka go botšiša gore bana ba le go le so mosadi a tlhoko se dirwa o tla ba kwa aowa napile mona ke ano mpha ditaba ore monna motswela go nyaka mosadi ba re botšiša gore no wa mafelo ke maka ba re no mafelo robedi ba re o nna ke mang ke rena ke o mogolo ka mogae o mogolo awa napile bana ra boledišana ka mogae gore go tla nyaka mosadjana hai a golo ke selo ge ke lebeletše gore a ke ne selo ya gore go ka nyakwa mosadi a lapa ka molapeng nka dijwa kana go sa loka selo mre le pene a ke e tshware ka mpotleng ene batho ba ka mokgwa ba rileng ba re batlang kgwa ka koloi ka gona ba mpolela kgakedi ya bona ke ile ka tshoga motho o mongwe ene ke noši ka gae ana ke le motheletše a ke le mofelesetše ba gore nka iša ditaba ka kwa hei fela ke eme tlhogo kgopela difamily batho ba nthušeng a ke re ke tsena mo nthušeng ke o bona ko tlhola mosadi gore na o sepediwang kwa gae a ke re ke tsena mo nthušeng badimo ka dimeng tšheletenyana ke namele ko tlhola bana kwa nna re ne selo ga ke tsena ka mo gogong gapa ka mo difamileng ke re batho mo dinametseng ko bona a re tsa mo bereka nna re ne tšhelete ka tla mo rena re o nyaka tšhelete rena re bereka kae tsa mo nyaka mme re ko bereka batho ba modimo ko bona ko dilo hei ke eme tlhogo a ke se tsoreng ka dijuane yone ke tšha go ya kwa ka mokgwa batho ba boletseng ka gona ka mokgwa ba bolang ka one ba reno wena go nyaka mosadi o tle kwa ka bona gore batho ba kwatile ge nka ya kwa go bolawa ka go nyetša ragadi ka re bana jale ka re šifa batho ba nyaka go mpolaya batho ba modi ba mpolela bana ba ke dirwa ka botša ngwetša ragadi ngwetša ragadi ditaba tše ditšwane batho ba nyaka go mpolaya ke yakwa a no se ba yakwa ba tlo go bolaya batho awa ka dula ka ne pena a ke nna le yona ya gore nka nyaka batho ke ba felesetse re se ditaba koo o ke fitlha mo gona ke re nthuša motamong ko thušetšago kwa mosadi na re selo and le nna ke le ka pele ai awa ka no dula fase ka mola ka no dula go ntse go ya ke no ko ba re mosadi o dula le monno mo gona kwa ba mo tšere ba mo fa monna
gona ka ba mo file monna ka gona ka motso kwa mosadi o mongwe mosadi o no kry-a pika o se agilwe monna mo tšea ba mo isa ka mo motsong oo kry monna o ratile mosadi ba lwele mosadi bjalemo o nyaka mosadi wa ka o dira lebela bana ba ka bona bana ba ba kgatlha a re ke dirile mosadi ka ra ke ne selo nna moroka monna o no go wa mokotla phakela bana ba ka R100 e le mokotla mo ka tšhelete mo ntšha tšhelete ntšhampe o fa mosadi ya ka gore no tšhelete se tsamaya gore ka nto e nyakang monna o ko wa dulang le mogekolo ee kore ke ena a dulang le mosadi wa ka oti so monna o ntšha tšhelete o fa mosadi ya ka gore tsamaya gore ka dijo ka mokgwa o ratang ka gona se le napa a panolla a ke nna ke a sokola se le napa a panolla ka le lepeng a ke nnayo bana ba re ei a ke kry-ile monna ei bana ba ka ba thaba ka re be sa le banyane bana ba thaba a ba tsetse selo a kere ke bana bana ba re ya ntwela se monna ba ranne ba re nna ke monna ke selo dula le basadi ko toropong ene ke sa dule banna ka mo wena o swariwa poko ka go sware poko ke a sokola ke re ke sokola bana ba ka monna moroka ai a boloke selo ai jwale ke die jwang batho ba moši ai hao ba ntse ke sa dutse mosadi o tsuko ba mo šitše kona koo kore ke kgale ba mo nyaketse monna mosadi ka mokgwa ke bonang ka go o monyetse mosadi o mosadi o ke monyetse moroka ke ntšhitše magadi mara o sa le gona o robetse mosadi o go šetse bana ba tla bana ba mo go wena bana ba moroka ga ba tle ke šie tabe mo gona kare bana ba ke tore ba tshweretseng gabotse o duma re go thuša ka bana ba ke tlo kgopela moroka o mthuse ka bana ba tle ka gae and then ke tlo kgone go kgotsofatsa batswadi ba ka kare batswadi ba ka o sokotse ka bana ba le kudu a ba golla ke se gona ke le toropong batswadi ba ka ba tlhokofala a sokola le bana ba ka a ba golla and then ebile a gola le tšhelete a e fa bana ba ragadi ba mo tšeela tšhelete tate mokgekolo wa gago ga a tlhokofala o boloketswe kae o boloketse gabo ga gabo a kry a ka mohlabiša and then ge a tlhokofala o tlhokofetse a dula le mogalabo wa di R100 a kgone o tseba ka kara gore o ra gore ba dula le yena foso wa rua a kgone o tseba gonjwa le ka gae wena o dula le mang ke dula ke nnoši ka kapa a ke ne mosadi ke ne le 12 years ke nyaka mosadi a ke mo kry bana ba ka ba ile ke nyaka mosadi ke ba nyakile mana a bona kere ke nyaka mana a bona a kere ke tlhangana le o mosadi bana ge ba re o ba nyakele mmane ya bona ba sa tle gae ba tlo kgona go mmona jwang ba mo tseba jwang a tlwaelana le bona jwang a ba tlhokomela jwang o ka tsebana bana mengwe ge mekae ba sa tle gae bana ba gago mdala ke nako e telele ka kapa e ka ba mengwe ge mekae so e ka no ba e le 15 years le bakileng wena le bona le bana ba aowa go no ntho e re bakileng ba no disaitile gore ba ska ba sa tla go wena kore a ba disaiba kore ba ganetsa ke baloko aowa papa a kere bana ba gonjwele ba godile a kere ke dumela gore go ne le mengwaga e mengwe ge ngwana a sa gola o a laolwa o tšeelwa di-decision and then go a fitlha mo e leng gore ngwana o kgona go gola a tseba botse le bobe jwale ka moraga gore ba gago ba gole ba tsebe botse le bobe nkane ba sa tšwetse pele go se tle go wena nna ya makata ke thebišane le bona gabotse moroka go ne ngwana mošimane o kry-ile meroka ka mo bronkoro ke driver ke driver forklift le a bolela ka founu ra bolela ka founu ngwano o ne le 4 years o sala etla magateng o ne le 4 years a sa tle mo gae mara ka founu ra bolela o fela re papa ke tla ke tlo tswa le tsho moroka re tlo tsena ka motswetšing ene taba tate ke nagana gore tate
re swantse re kry-e di-phone tša bana ba gage, and then re kry-e di-phone number tša kua ga bomma go bana ba, and then re kry-e phone tša batho ba botate. Kore batho ba ba hlokagalang moki ke batho ba ga botate, ke ba bo mosadi ya gage, ke bana ba tate. And then re tle re kgone go kry-a taba ya nnete gore ba tšee mosadi ya tate ba ye go mmolokela ga gabo. Ga ba dira phoso, tate ba se a hlabiša mosadi ya gage, and then a beng a se a hlabiša mosadi ya gage, mosadi o mongwe le o mongwe go ya ka setšo ge a se a hlaba o bolokelwa ga gabo, unless di-family tše pedi di dula fase and then go e ba le kgomo ya legare mo gare. And then tate ke thaletše ntlha tše pedi mo go yena. Tate o re ba bo mosadi ola ba mo tšea ba mo fa monna. A ke dumele gore mosadi ya go lekana le mosadi ya tate a ka no katelwa ka monna wa sa monyakeng a sa morateng. Mosadi ya tate mohlomongwe ge nke be a phela o be a tla tepolelela gore ke ka baka lang a decidile gore a tlogele tate a ye go dula le monna le monna o mongwe. Ga ke nyake go dumela gore ba gabo ba mo file motho. And then secondly a ke nyake go dumela gore bana ba tate gore ba se ka tla gae ke gore ba ganetša ke ba gabo mma go bona. Because bana ba tate ke ba bagolo go njwale ba ka kgona go tenaganela gore o ke tata go rena re swantse re be le yena re mo thabiše re mo hlokomele jwale ka ge a godile, and then ba ka te decidela gore re ya go dula ka bomma go rena. So ge bana ba le ba katla ke dumela ga botse gore ba tlo re fa taba ye ikgwahlileng mabapi le bophelo ba tate le ba mma ka baka la gore ba be ba le gona ba bona ba tseba. So ke kgopela gore taba tate la bobedi re boele yona e phela, and then re swere family ya botate, re swere family ya bo mosadi ola, re swere bana ba tate. ntho e ntlabang kakapa e nngwe e ntlabang ke ne le kgaetsedi ka kwa gae. Kgaetsedi o nyetse Boksburg. Kgaetsedi ge ke lela ka taba bana ke re kgaetsedi rakgadi ya bana baka a re die polane re go tšea bana wa tseba go latola ebile o re ga ba nyake a nyake le ba bona, ande ke botse ka mogae go bolela gore no bana ba ka ba tla ka mola ba tlo rakiwa ka gae ka gagešo ka re ke tshwanetse ke thome ka thoko gone sepedi se sennyane se ke ne le sona mola gae mola se ke sa le ke šupetša tsona batsadi ba sa phela ba re leno wena le go ka kry-a mosadi ka mogae ka mose ba batho o ikagela ka thoo ngwana rena ka re bathang ka dumela mara ka no ragwa ka ge batswadi ke ba bolela ba re ba mphamola ba re a ke tsose ba se bonang ba re ke tle ke ageka ene go le jwalo ke agile gona ko steneng saka rakgedi atla a re motlogolo ka re rakgadi marena se a tlhokofetse a re kgopere o boele ka gae ke ntetikile ka ja sephelo seo ka boela ka gae ene go le jwalo mme wa ka o tlhokotse botlhoko a se mooki ka gae o tlo robala ga gago o lebile mola a bajwa a le fase jwale a bajwa a re ntho le nkišeng gae ba moralo ba moša gae o tlo robala gae. A bolokelwa kae? O boloketse gone mo gae ga gabo o boleketse mo gae mo ga alright. Tate re gopela re taba ya rena le wena re emiše mo la bobedi re tlo tswela pele le wena re tla be re swere bageno re swere le kgaitsedi ya go tla re botse gore nkana a sa nyake bana ba gago ka gae, and then re swere le ba bo mosadi ola gore ba tle ba re ba note tlhalosa gore na nkane ba be ba ne le kgopolo tša gore o hlakiša morwedi ya bona ebile ba tlo go bolaela taba yeo. So re gopela re la bobedi re tlo tswela pele le wena tate, re gopela re taba rena le wena re no emiša gona mo motswadi ya rena ka baka la gore nako ya rena e fedile e fela re ka se go tswalele ka ntle la bobedi re tlo boa le wena. Ke a leboga kaka. Re a leboga mongaka Moroka.
go leboga nna kudu malome ka kapa taba tate ke theresho ka labobedi re tlo bua ka yona, re tlo bua re swere batho ka moka ba ba feleletseng go ka mokgo malome ka kapa le tlhaloseditseng gore tate a kgone go thušega. Go sasa go na le koša ka mola senotlelo maloba re paletše ke go bina gabotse ka lebaka la pula mmogo le tabeng ya magadima ka ge e be la mantši. Go sasa go na le koša ka senotlelo ka mola ga komape re ya go bina gona, ka mokibelo re ya go bina ke ga komape ya ke re malefa ga mogašwane ga boda sontaga ra ko mhlanka ga monene. Di-poster ka moka di gona mo paging ya rena ya Dr. Moremi, le ba ba gorogang ka moka ba gona mo paging ya rena ya Dr. Moremi. O no re DR Moremi o tlo bona di-poster tša rena ka mokana ga tšona. Magagešo ke leboga thata, ke kgopela ba le nyakang thušo la ka tla go sasa re gona re tle re le thuše. Mokibelo re gona ka lebaka la dikoša re tlo no fela re tšhaiša ka pela re ya dikošeng, ge ke ya dikošeng mmakola o gona o tlo tšwela pela le thuša. Ke lebogile batheeletši ba Motse Community Radio Station ka dikgokaganyong tša leago, ke ya leboga magagešo mmogo le baledi ba lekgono, ke lebogile kudu malome ka kapa. Re a leboga Moroka, re a leboga baledi ba rena, re a leboga motheeletši go le gausi mo re theeditšego le gona. A re kopane nakong e tla go nna le wena la no go la masatseleng le a latela ka lentšu la Calvin Magopa ge e le ga jwa le gona ke tšwile twede.